hilo kimi sonse itangia ni pui hoi hi paka nang mafanga katsan ho hi alo pin akitang e paka katsan dialom lo hi song le kia dingin ni na kon pe sang sing kapag kailan nahi Patin thuting ngai ute ka ding mong yang lai mi wang bai bul chong nei ta ji abang akitu lo yong mai thi hi chelai hin mi kai hui ti na patinin to ding chan AP hola mi kai hoi ki ti mun langa bible yo sa kisuna ti alimum pa ahin pastor ati hiji ti le kawasim no me pastor to kin hiji tan pastor kisum to kisim ka sim num ten efesi te ho te hinga cho ta pole ka thot bung li chang sagia ko hin south ta ba sim ta ki ne Krista thilpi te na dan dong ju ya e ho mi khat chi hi lung sin na thilpi khat chi e pi wa hi hi chun pathin le khabwa ama chung sang akal to chun gal hin ki man tam pi akai to bi mi him te jong thilpi tam pi api ati ama akal to win kiti leisin noi nong ge ya akum khai ti lo adang ipi sein ham akum khapa jo ya ka ya su busen su na dinga van mun jo si chung vu ma kal to wa ama ma cha hi chule aman mi ho thilpi ho chu abang sol cha hi na abang thengau hi na abang evangelist hi na abang pastor hi na le mihil hi na ahin ama ho hin mi thing te chu sachana to na lam le Krista ta sa do na ding lama agon tu wa e ho chen si ta sana pum khat iki i ka siu wa le pathin chapa i he ka siu mi ki khan khit i wa chule Krista a Krista pikin dung ju ya Krista pikin chun pikin chan Krista pikin chan ipaka sewa abol diu hi kaka se nom de le tu na sa tu sun to pa pastor pa he pakai Yesus Krista wana akal to chun ami dia dah ho to silpi pi pastor pa pastor hi na pi ato ya amol so tu ne a hi ama chang se long ki pa ding long athasit dan hi le ei ki pa pi win tia ei ko kho mo hi la khat ba sa la sa yo le ke man ko do ei taw na ma ke te la khat ba sa te ho bung la jali le som ni le bu Hello, Pinale, Tintetsu. Hello, Pinale, Tintetsu. It's on stage, Lumubazem Hen. It's on stage, Lumubazem Hen. Miluben, Huimpu. Miluben,
lang kay man tao trong nông pe nào ông kapau kapati hung sing siap tu ni chan hin na di chi lo pi di pati kalau kan ta lang sing sin na hin theng ka thau ba pa the tu ni hin ni chalai mo hin pastor na thu le na la ai na lam kayo ba nang man na ko do dung juya hasan ni helang boy na lung yin lung gan ni hi jong le nan le sat ho jong min dal jo lo ba ho bung mi te ai na kai ho yu le ai na va pastor pao anato na kona hong ki chol du ding hi ta ji in hi chan ge nang man na pui jala ki pa thu se ding in ama in sung mi te le yong hi ta lo win ho bu mi te in sa in sang tu le be so pi u le nau a he ha chan a ko kho min hungun wa che te ya ama yin yong pi thasi da ja hi nang ma và chơi hụ đi nga ai cùng và ai xong và tua cả là hình sau chứ cả bố cha và na nga các cái bà nào cái gì đấy cả và chơi nào cái hình sập độ chơi hình lùng chết tên ai san pin thì cái tàu thì ấy và thì program công cha hấp bẹ điều ấy program không cái gì cho san thì nga cái gì nhưng vẫn ta cái cha lão bồi lốp thật cái cha ai tem hùng kim mang tiếng họ dấu xin cái hình nào sao gáo qua mà na lô bí gì áp phun đó năm ngày lúc này áp phun đó thì cái nên thứ xây tiếng à phá hùng mang tiếng họ dấu xây lung sung ngày tuần này năm man là trong năm cấp bậc và của là cái dấu chân sao gáo thì nên lấy用比人家是真，我就不该耶稣基督们那个土地啊，做到。Masa pening program le all kat do na upa NP hau lain ehung man pi han phảiประเทศนินจาลาและประเทศปุยนั่นเองหิตะจาลาตัวนี้อะไรเรื่องเล่นทำและจะล้ำเล่นทำประเทศปุยนั่นเองตะเทนทุนตรงอันนั้นคือวุ้ยซองทุนและกลุ่มสกีจันไงตรงที่มาอันนั้นจุดประเทศปุยนั่นเองตะจังเงินอันนั้นปูทุนเงินประเทศนี้ตัวนี้เห็นสุ่มในหอและหงบุ้งหอเลือกเสียงทุ่มได้ไปเที่ยวดูเป็นอามาเห็นที่ปานาลงและเนี่ยเห็นวินาทีนั้นวิปีจานเอกขอมาว่าอาที่ปานาทัวร์เหประเทศทางวัฒนธรรมจะโกนาอามาในเหตุจนที่ป่ามองยังโลปีอย่างโลปีก็สั่งให้แย่เหตุจนประเทศจาเดนหงบุ้งเองจังอาทิตย์ของปีอะไรจนอามาเฮเอเมทีเอสคิวทีสกัดทีนัดต่อให้จังเลยพิเศษมันให้ไล่สู่ปีจางมาที่อุปกรณ์ปีอะไรจนอามาเฮอัตโตดานหอจังประเทศจานหงบุ้งเองอาเกเฮนหงบุ้งเองพัฒน์มองอะไรนั่นลำกันอยู่ไอ้นั่นปุยมองเรียงไอ้เด็กจนที่ปอดเด็กเสียเรื่องที่หงมันนั่นเห็นโหสาวให้ตินถ้าจนป่าต้นปากินมังงูเจ็ดจีจุอามันตรงอาเห็นเดียงดูยาโหบุ้งมันตรงภาษาตรงไหนที่โหที่เสียมาเห็นโหเทนซูนั่นแหละโปรแกรมตัดดอกนะเห็นนี่ยังกันเด็กพิเศษโหเฮประเทศปุยนั่นเองตะจังหา
กุมสองทุนละกุมสกีจันเทียนพุนตรงเป็นอาพาสตอร์และดลังประเทศปุยนาได้ตาประเทศนี้เห็นปุยนาจุมาที่ปานาทางวานาไม้จามกิสิโหลฮิประเทศนี้พัทยาบัวอาจจะคอมเตลเป็นสันปาและอินสุมิเตลอาจจะคอมหอเจ้าเสียประเทศลุงเดลังอาเป็นโคกระสุนเปียมังไทยนี่แหละให้จะสุ่งเสียตัวนี้เขาเราปีตาปากายประเทศพัทยาบัวนะจังอาคิดว่าจะที่โปรแกรมให้บังคับเสียงดึงเกมมาปากายพระเจ้าอุปงัมปอหัวลายินป้าจะป้าจุลทักเอาเชียงมันกระเทนสุอากระดิ่มดูตายประเทศตุลพินาจังตาเห็นอาเมนเต่าน้ำมันมีกระเตเต่าแล้วเนี่ยฮาเลลูยาฮัตตุมุขบว่ากับประเทศนังมาขังด้วยที่ไหนนั่นแหละขังชาติที่ไหนนั่งประเทศทุนี้นังมันปากายประเทศจะพัดเทนจาละนักกินบอลนั่นต้องปากายประเทศนั่งดีตานั่งเห็นคนนั้นเขาขานักกินบอลนั่นต้องหาทางน้ำมันนะปากายตัวนี้ปากายก็จะเปิดดูดูจะเป็นสนใจไงนังมันนะพูดนะตัวมาที่ปานาลงเล่นในยินปากายประเทศในมันเทิงทางว่านะที่เงินโหมุมีเดียวอุดดาวฮอกพอมันตัวนี้เห็นปากายประเทศนังมาที่ปานาไม้จามปากายที่อินนังมาทางว่านาไม้จามเทิงจะที่กูนาอมอาเฮปากายประเทศตัวเห็นนังมาแรงกำดึงก็คิดที่เขานาดีวิหันลังก็คิดใส่เปตัวดีวิหันลังอีปีเดียวนังมามินจาลาก็ดึงหอกระบอกมาโปรแกรมจุดก็เห็นปัดเดียวได้ลุงเซ่ก็ประเทศช่วยใส่ละซาปากาบอนจะแก่นาปันหุนไปจะจังเจดึงเงินตรงนั้นยังกระตาเลยนะเฮ้ที่จนปากาประเทศกระตอลังคาหอโจเสียจงนังมาจาลาเดี๋ยวเขาทิ้งแกละดำเสียละที่กับพานุกับโปรแกรมมันคิดทุกละหอยแกจะกระโดดมอลสวดเทียนที่ถ้าเขาเทียงปุยนั่นได้จะกับบอนจะว่าจุมันดีทานเปลี่ยนลังกระตาสันนาวสุปุงและสุหานาอมานังมาแรงกำลังทละถาในเจ้ที่เทยิงถ้าเขาเทียงผัดเทโบนจุนักพอมักกันทูไม่ไอ้เจ้ไอ้ล่ะใครวางนังมาลูกปีนั้นดิ้งดิ้งในตาเห็นปากไก่ได้ตาเยซูไม่น่าจะมันจะถูกดีบ้านกาจัดกินตินเลี้ยมนั่นแหละกินทุดอละเขาลืมนะเรเวเรนเลียนทั้งนี้พาเดินมาสเปนเล่นพัดพากี่ปองก็เลยคุพาอีปิวอ่ะพอไปถึงจู่ทางวันนั้นลำสีลิ้มต้มปีกันนี่ลงเลยต้มลำซากันสีถึงเอเจทุกซิมลงเอาเมน Life and Pastoral Ministry จงก็โมเลนดูติงเลยต่างปีฮีเรนที่ห่างซิงมามังเอ็นซิมดอกปีดิวเห็นตัวก็พันมันลุ่มเป็นสิเลยกินฮีกิบุนรอเลยถือดังก็สีนุ่มเห็นมาสเปนนี่ตัวนี้นี่เขาสมเลปนตั้มตะเสียงสัตย์สันตินาเองไงลูกเซงกินเองหงสัตย์พอมปีหองนับบอนเจ้าปากกาเจสุคริสต์มิรินกันเลี้ยงมุมเลยเจ้ก็กิเลี้ยงเราเห็นก็กิปามองเงินฮิสิสุดตัวกิชนินกิปาทูก็เสกิโนเมนกิปามองเงินตัวนี้นี่โหฮีkita bangan ni hu hi phadinga ki ya lu hin hisin ni hu ka gu no ma kon tun isungin August
24 chun senol in a pension sa tan hi le thiếu chui đi đằng đăng cho lệ dùng chế lù định hiền gầm sung dùng bối chế thị hiền thiếu đăng tắm ta dùng ý sự bối không mình tin dù lệ hệ trên khu họ hi cái mong thấy buồn từ gì September sung hi cái số là program sung hi dùng lệ art all điểm là cái TV hạ sát là tắm ta họ ini sung bối là tắm ta hình đàn ta dunia ingai lu in bi ho nung te hin pa te hin to kom pi lam kai ho du se chunga pa thu kan se je banin ka tu ka be ho lom ke hin ka liu pun ka tu ka be ho in bol ding zo se sung leng ding zo se e liu pi wa za ka hi e bol pi hin ban in gần xã hội diễn gồng cái nào te bằng một lần mà họ không kịp thu hóm không mà ai bol biểu hiện ý mà sao cái gì cái liều biểu hiện cái gì mà mình phát bù cái tạm liều vật sự cái tú cái bè họ này tiếng là ní ai ngày đủ con khát họ này mình nói sim lấy cái sim tiêu định hiện ai ngày đủ con khát họ này tú cái bè họ này cái nào te họ in ewa pan piwa ta bang tin ho hi ka ki bol hi ti chu ka phun da num hin ting le ma ho zo se chu ngalong ki pa thu ka si je chu hin tin chu ba nen in se ho long he ni to bang ho bung in e bol pi hin ni le ho bung hi program nang ho ko a hi jing de ka tin za kai chu zo si ben le kum hen lang nhưng mà dấu xì dòng hồ bung in y phật bia hồ bung in thì giá cái y gun bia hồ dòng y sim bia depression hồng hỏi tại gà bò biểu biểu em họ hiện mà hỏi là la cho bằng kiến hỏi gà mình thì nôm tại gà mình thì yên hồ bung làm cái bà thu cả xin he ban nên tu ni hiện ai hung pi tay đi lòng kata asal ai hung pi lu dong le kakipa na cái mà mi mo mai sabu ka hin I mà sa tay tu lòng ka nei pon hi dong le nam pi ting le khusung o bung mi ngai lu na sao ta ka chang hin ka to thi lu ding hi dong le tong ding lo tam ai lo le ti lam hamin thì nên kế tội nhưng mà cái mình son mò phụ nữ mò ngài e gun pi dòng thôi thì đã hầm cụ kỳ in pi làm nào tu tin mà bây giờ thì in pi hòn e gặp bộ sợ in pi hòn trong lòng thì quả thu cả sẽ dễ nên cái in pi làm dòng cái năm pi tầm nó mà sẽ mình cùng tam phải cái nó buồn tu bây giờ thì có mình ama ho chung ang ki pa thu ka sin tuan kin char che fellowship dong he tam thum to bang secretary ko pu no nga tu a hi ba da ai koi jing mo hin ni to bang sa na ei nei ho le ei ngai lo ho zo si chung ang ki pa thu ka sin je ke ma bang I ma ong pu le ai bang ni ho ko bung o ai lo le nam pi o mi pi o hay phát triển o cái gì phát triển nên cái tổ thể chân ấy tổ sản đến cái tổ mỏ cho lại tan tiền tiền cái ngày giờ cái phát xã riêng gì thì dễ thì sẽ trường thì cho trường mỏ vụn này ta sắm tại dòng này cho trường mỏ vụn là cái nào cụ gì dễ như tuần điểm là lấy cái quả thu các gì chân truyền đến abang kini Letjalam Lenthang mesti dia agim panggil. Amai kalau pakai ni, aizola kesim pon hin, azo hakin kazu masajet min, kinung je mau di chen. Amai
jala theological college kaloi papen le ka classmate in je ni tun tunya hi de zum ta ma hi tu se dinga in ta ka chi ka ga ko je ma hi tangram pre di pastor hin ama dong kum kit lam leเป็นสองดิ่งต่างๆเนี่ยดิ่งเลยอามาฮีปัจจุบันในทางฮีเกสสนอตโมเดเลเตอร์2002 โมเดเลเตอร์ก็ฮีอามาคนไอเกนโมเดเลเตอร์สิฮีเฮนโอเวอร์กับอลเจะดิ่งกาสนอตนาจ้ะอีนุ่งอามาเห็นจบกีเจะสนอตโมเดเลเตอร์tiếng lệ sự nó cái mà sang dẹp mà thôi và tôi sẽ khó hậu yên mà đi mua liềm thần tàu lên để cho hen gặp ổn đến cái bộ cái chân không bị hỏi rồi đầu tiên lệ chân không nhìn đến tiếng lệ cái bộ thì ngay cái lòng lâu lệ cái chân thì ngay cái lòng lâu một đứa tôi cái hình xuống chân sự nó ghé sau sự ra đã tua next building ki pa ko building tha masapen ko pa thor sei ko hau tong lojen atin su hen abana next building pa ko ke ma ka hung hi kin ke man ka kin su hen achi ro sin be 11 building a kun imu dio ta san ni je ke dinga ka memory kha in tan je jong ko chu chalaya ka su lu ya ka sei tha he chụp hiện sẽ tính tâm tâm lòng lệ chân chu hiện tiến dấu tiền lệ nông lâm tiền lệ program nông lâm mà hiện thì pa thu sinh na ati cũng mình thì sa he thì cả pa tiền dòng cái gì nó mà hay lệ trong cha hay dòng lệ pa tiền dòng thì pa thu sẽ tạo đến tin kế bản cái din tạo đủ định hiện thu sim hi dấu tiền lệ cái sinh tạo định hiện hal zone là lâm kipa thu se na hin kapa te ni no seitan tin hi che to thona hi ngai lu tilpi neu cha cha dong ka pan lo min ki sa chu se pa ting chu le ka mo du ngai tam te chu hin tin tu hin lu se ten de zum ta ka gon thử khát ka se nom chu ka se hai de che ai hi che Life and Pastor Ministry kiti Pastor Letjalam Lenthang Ministry Pastor Kinbon nanti kan lagi yang lu ai wangan Pastor Huplam Marsipahen ai in nei dengan tu sim tempat be na Life Ministry be na sim bol dam iti le ka hung khang lo ne pat chom cha songa ji ka mo hin bolin lang ke hon cái nào tên anh riêng mình bỏ bị nan tên tàu bị nan tây tiền thì chế hi tàu bị hin có pizza khát in sim bị thì chế dấu tiền lệ thu sim đó tiền lệ mình sẽ tên asar hòn thì có học bị tiền thì dù mà lệ in sum mi thế thôi à thì bạn là sáng tạo là phổ mình hay gì cả hết luôn cái gì đó luôn thật thì có cái đó xả thì có ghé độ kiểu hiểu mà ấy cái ball bị na lại xét ama lệ in sung mi thế thôi mà ghé đến cái bà chú cả xem thế gì tên cái về là cái tin tạ lù điểm gì in tu này in thầy luôn tu này về họ in ăn họ gạ hồn hiến thì gì thì quấy một xã anh đây là bọn đó đủ điều bộ xã dân ta sử dụng bộ du mò vào đến tại mà họ là chẳng lo ngại thì hôn dọc một bên anh em bộ sân yellow thì mà hay dòng lệ ngã cũng mình gì gì chuyện chẳng cùng xếp ta ngày nó ra là mấy bị điêu tôi hết lăng tôi hết dòng lệ tôi ta đi nè bị điêu vào còn còn thứ gì là còn sao vào phát hiện mới là cái hình nghệ thì dễ dan tu kima phat man hin tin lung se ten pastor ma mangin ti chen tu sim hi e ga sim do pi tin tu teng le tu sim lo hi
bốn sau vậy chân chỉ đủ dùng để lắm tai họ và tôi họ cũng họ để sản phẩm thì họ bị để khoảng tiền dẫn cho các bạn mình gì ya xin đồng sản phẩm bố dòng tiêu mà mình tin chẳng khác chẳng đi cả sự nông nghiệp và thiên xin nó được kita itu nó được biến tu ni hin masa pen cái thiên Thangvahna cái phenomen cho nên kinh này qua các lệ he kipapium kasamong mo zegen kele kan sumi telam sanga kunen kipapi na santa tong phong de na ze tile ma he ain for life history ti ham chen ko tusim kisut na hen na akin bol na tusim zo ti te akin bol na tusim kisut na hen akin changin kisum pon ten pathin le ngam kin bol na ha san na zong tam pi tu min ten cái kia lên này là kiếm chân áo sụp đến này là bố hi lên đến này ai bạn chó trong siêu chưa có thiên lên ngâm thiên bò cái chân sau này cái thiên hỏi lòng xì cho cái hỏi món ăn thơm mà mua xin là tay tôm nó tắm kia ông chưa dân có tiền tao bằng cái gì nghe chó trong siêu chưa ta làm cuốn tin là tôi xin mà cô này là hiện thấy tắm kia thì ngon ta sản phẩm mình cho nên gặp lên thì ilam zo sia zong tuni chan ge za zong he pension hi ta jiwang he ka kingai naw pastor an sanga pastor ngi ho han ka kingai naw pen le ma hi zo sia to a kan zu a hin ka ki son pi wen ministry lam zong experience pata ne hin i zo sia ka kal se na diu chana ha ma he lo wa ka cha nam lo ko hen hi chun thamun pi ta zom hen pathenin hi chan na pui hi masang ni ko azam pui be chen ken in su jong pathenin pathei bo jing ken ma jong pathenin dam na ho jong hin pe pen te ti hi kinam na le taw na a iga phun daw hi han lang ka ki pa e dunia he iche thusim simdinga he amanon de san masang ta hin nei ji en ki pa en hin ki palam na nếu cha khát gà xây nông cho hin lệ, cha hin bù lệ pa tem in hồ rằng hình sẽ nên cái gì yên, i không lệ, i phá nên rằng bù hi lại cái nó là cái gì đúng rồi à he, hình sẽ là cái làm gì mình hen, là cái sụp bằng à he, bắt thịt mình là cái thịt gì mình là cái tiền mình he, xin đó là cái này rồi thế, abu lama hin Reverend Letjalam Lenthang Kin Khole Pastor Kinbol na thusim thang pi Life and Pastoral Ministry 37 years in God's service 1986 to 2023 Reverend Letjalam Lenthang hi nisim somni le li lagit sang ko som nga lagit kumin sile ke kaba pi ko en sil sa na pengin he apate pasal segi hola ali channa lemsang ko sei Lenthang anu le nulun chongzalam changsan Lenthang chapalen pen ahi apena kona dam thailo kumni kumthung sung chu ni ha thailo wa alipur tua gungur medical hospital muna apin pia kizena hongdam do ham ma he so pi pasal gu ben numei thum ahi vin khat aneola za bezin zinei chanei che ahi gam ta ve ti cho adang ho chu zinei chanei che ta ve tin a he thim zil na lam sile ke chotole ke ti vin che council lp school class 3 chan asimin gamsung boy na je in pangmol kho 1966 achun acheng lu nun class 9 chan pangmol ME school akazin mahur high school class 10 ajovin insung gen thele ni upapen ahi ji in ni upapen ahi ji in thimzil na asun jom the da pu na he pen thana lam 1976 kumin chotolai ke kwa Reverend Se Kholen Lenthang crusade achun
pathian chu hing pu leng din anaki samta ahe echa kon chun phachom khat reverend damseh thozin revival gamchut na in anawa le in chule chom khat zubin pathian thuki chu nom na theology sin nom na ahin nezin ahe apu pa thiam pu ana hin apu thangzale len thang hi reverend thongkeng thowum to thakana 1923 kuma chun pathi kuma chu pathian ana ozo hitan asam gam sunga pathian oi masaloi ana hize theology and sin apu pa thiampu ana hiza apu zong pathian oi masaloi hausa zong ana hi ji in anule apan aphat sa bangun 1983 kum nausong presbytery session somni le sigi channa PCI sompi zanga nising 5 to 7 March 1983 achun kinaina achun theology simdinga phalna ana thumin hijadung jujun phalpina ana muin presbytery chun synod ana thumin 1983 CSD synod session kian puja kinaina chun Aizol Theological College APC Jadin Haksana Ahimneitan Date 3/6/1983 in Aizol Lama Reverend SK Gamte Nagaramtin Graduate of Theology Ijipa hi asin phau te apu pa thiampu ana hiza apu zong pathian oi masaloi hausa zong ana hi ji in anule apa na phapsa thon bangin 1983 kum nalsong presbytery session somni le sagi thinna PCI song pizana date 5 to 7 March 1983 a kinai chun theology simringa phalna ananezin presbytery chun synod atunin 1983 CST Synod Session Fiang Puja Kinai Chun Aizol Theological College ATC Jadin Haksana Ahin Neitan Ahi Date 3/6/1983 in Aizol Lama Reverend SK Ganten Agathon Pin Graduate of Theology GTH Simdingin ATC to Nisim 6/6/1983 Niho in Analutan Ahi Kumthum to 1983 akuna 1986 sum theology asim chulo hing tain ahin sultan ahi pro pastor appointment nisim 8/5/1986 in CST Synod Executive Committee Synod Conference Hola Reverend SD Lakyang Letjalam moderator chun probationary pastor dingin appoint anaboltan ahi pro pastor induction Synod Gom Dungzuin Reverend SK Gamte Vetching Noza Sompi Zang Gam Kaile Dipugam Kaza Kumthum 1986 Akuna 89 Chanadin Pro Pastor Induction Lok Nakin Date 28/5/1986 in Induction Service PCI Pamola Nei Ahitai Ichilaiza Induction Officer Hochu Reverend J.E. Rupsi Upa Lal Somlen Upa Dial Sing Sun Anahive Pathian Thangva ki pa na kin to kop tha ahin induction ho ina akichajin hola program akinizin ahi eche hola program lamkai ho chu conductor Reverend SK Gamte ahin speaker Reverend David T Thowum azine Nisim 17/2/1988 hin Nunga veikonem dongel kedingen kanune wahin le thangtho dongel le nulun hingza sai chatela anga channa to PCI pamol hoina Reverend H Trade kuna in khwa dia ki khutsuina anani thontan ahi pathian phak thei bo ra cha pasalni le numeini anei thonin hiche achate ho chu akhatna upapen Mr. Robert Sego Sang anina Miss Mercy Lamchoi Hoi Athumna Mr. Michael Pauginthang Alina Miss Lucy Thaineva ordained full-fledged minister Honghi 60 Channa CST Synod Session Diamond Jubilee
1 to 5th March 1989 Haflong Mission Compound Kompi ahin Pastor Tingin Ordain anahin ahin Ichilaiza moderator to Reverend SD Lakian anahize ordination achan komti ho Reverend PC Luradar Reverend Lalho Benmar Reverend Seiko Hauchong Loy Reverend Kela Chetri Reverend Thangvahna Maicham Pudetna induction service CST Synod Gom Duzuin date 19/3/1989 PCI Sumpizang Muna Sumpizang of Dean Reverend LS Hobungin Pudetna induction ahong leitan ahi gamkai op CST Synod session kipaksa na dumuzuzin Molhoy Bill Pastor Hasam Zakziin Molhoy Bill Titu Bongzol Presbytery Kona Dual Church in Out Thain ahi Khanna Saron Nina Mahur Garden Thumna New Joar Lina Jehebron Ngana Tulpi July 62nd session of CST Synod PCI Fempuya Kinaina date 6/10/3/1991 Kilona Duzuin 1991 Akuna 1992 Sumchu Pai Bial Haflong Presbytery Dual Church in Akop Thain ahi Presbytery le Synod na amopo na ho Presbytery Session Secretary 1988 Akuna 8910 Presbytery Moderator 1992 Akuna 2016 Presbytery Executive Secretary 2001 Akuna 2003 July 2013 Akuna 2024 Tuni Kinsung Iman Sumuwa Zongi Mahe Ngalsung Presbytery Executive Secretary Hising Pe Aize Synod Centralized Working Committee Chairman 1999 Synod Moderator 2022 73rd Session here Synod Executive Committee Member 2016 Akuna 2021 Synod Working Committee Member 2019 Akuna 2021 Synod Nomination Committee Member 2019 Akuna 2021 Synod Christian Education Committee Member 2018 Synod Speaker 11/3/2018 PCI Haflonga Kompi na Synod 2 Seza Zong Ana Pangahe Gamkai Opsum Sumpizang Gamkai 1989 Akuna 94 94 Akuna 96 97 Akuna 99 2000 Akuna 2008 2009 Chan Nina Molhoy Bill Bongzor Presbytery 1990 Akuna 91 Chan Dual Church Ana Pohem Pai Bial Haflong Presbytery 1991 Akuna 92 Dual Church Ana Pothahe Difugam Kai 1994 Akuna 1996 Chan July 2000 Akuna 2012 Chan July Pamol Gamkai 2013 Akuna 2023 Chan Athian Hat Nazalin CST Synod Noza Nalson Presbytery in Pastor Kinbol Nakum Som Thumles Sagisum Synod le Presbytery Ho Thupi na Nilo Helin Thungai Tain Tatsak Kinbol na Zomol So in Kisumo na le Molpo na Ima Omlovin Nisim Som Nilali Sakona Sagin na hilog dahil siya sagin na hilog sila August 24th August pension na ahin 24th 8 2023 ni Hon CST Synod Tun pension anapitan ahin ano sa ato na o higa simkin natin baptisma achan sa azha pising tasan tha som lilako ahin nausen chapang ti ahin za guble git ahin agoma za guble som ngale sagi ahin amigo za mi kichen sa azha dam thenga som lenga ahin dam thenglowa ti chu license pe za lenga ahin agoma zale som aize tu sim na ba lam khil le sim khil ram them tem athem minin ki ngai da mo hiten ato khomti pastor hoding le hobung mi te zo sidingin pastor pa kin kwa pathin lengar kin abo na ya sim do chu bon cha ba din tunai pa pathin chan chi warin phathei bo bi ta amen Presbytery le Synod na mo po na ti na chun 2002 zo ong hin te 22 hilo ding a he
kita thil hinte kia thil monte pastor pa thu sim chu iga ngai lu lungdam au min a hi ja tun ba chang tin PYF sung piyang ang sung presbyteria ko ng labong ngay na nilke siyo jo tupi sina hensok diyang ay tay tupi pakai ju kahan na hi sam number som ni legit chang sagi asay dinga Reverend Lenthang BD ay jen labong sa yo le man Patin to say nahi. Pastoral Ministry hoi keza patianin damnale hatna pi tuta chai thei in KO songpijang PYF local PYF from kakipa now betsana ti kharga ti no mun he seten PYF asiding ho so ta kaleu kin phan ke रिक्वेस्ट करा है इस समय में परमेश्वर का वचन बोलने के लिए हमको रिक्वेस्ट करा, इसलिए 2 नंबर में हमारा फ्रेंड रेवरेंड लेटजालम लेंथांग का ऊपर में बहुत से बहुत खुशी है। ये खुशी का बात हम जनाता है। और 3 नंबर में आज में जितना इधर आने वाला लोगों का ऊपर में आधा लंबा भाषा से हम करेगा और हम लोग ATC में ज्वाइन करा है। आइजोल थियोलॉजिकल कॉलेज में DTH और GTH करने के लिए हम लोग गया है। 1983 जून में हम लोग ज्वाइन करा है। उस समय में हमारा फ्रेंड लोग भी हमारा फ्रेंड असली बेस्ट फ्रेंड है रेवरेंड SK चंगलोई और केन खोसे। उन लोग तो 1-2 साल से सीनियर हो गया, थोड़ा पुरानी भी हो गया, तो हम लोग का पीछे पीछे हम लोग चलता है। मिनिस्ट्री में भी हम लोग रुका है, उन लोग का पीछे पीछे हम लोग चलता है। और स्पेशली हम लोग का रेवरेंड SK चंगलोई मॉडरेटर भी हम लोग का आगे बना और वो वानगम में चल गया है हम लोग का आगे। उसका पीछे जाने वाला तो हम लोग दोनों है। एक बार में हम सोचते हैं हमारा जिब्बा भी दर्द लगता है, जो जनवरी महीना से दर्द होता है, अभी तक अच्छा नहीं होता है। हमारा तो टेंशन नजदीक हो गया थे तो चलने के लिए नजदीक हो गया ना कि अभी हम सुस्ता कभी कभी तो कितना डॉक्टर में दिखाएगा। ENT बोलता, ENT का पास में भी डॉक्टर कौशिक का पास में भी 2 बार हम देखा, डॉक्टर रेना का पास भी 2 बार देखा, और गुवाहाटी में भी नेमकेयर में हम दिखाया, और सिलचर में भी हम दिखाया, और कबीरात के बोलता है सब भी देखा था, लेकिन आज तक ड्रॉप लगता हमारा जिब्बा में थोड़ा ड्रॉप लगता है। ज़्यादा बात करता बोल के ना किया, ज़्यादा प्रचार करता बोल के ना किया, थोड़ा जिब्बा में दर्द लगता।
इसलिए इसमें जितना सकता हम कोशिश करेगा। असली में लंबा सा बोलने करने से भी हम लोग का हिस्ट्री, हम लोग का बैकग्राउंड, एटीसी का, हम लोग का लाइफ हिस्ट्री ये हम बोलने का लिए कोशिश करेगा। आज तो जैसा गिरजा का भी तो आप लोग मत सोचो, हंसने का दिल होने से ठीक से हंसो। थोड़ा फेलोशिप टाइप का माफी करने से भी होगा हमारा हिसाब में। इसलिए सबसे पहला मैं आज का विषय द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ, द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। इसमें हम लोग देखा है पकाई जो कहात न आही, ये जो हम लोग पहला बाइबल का वचन हम लोग पढ़ेगा। Psalm 28 verse 7 में पढ़ेगा। हम लोग का हुकूक से हमको मदद करेगा। हमारा प्योर खादो कुकी भाषा तो आप लोग नहीं समझेगा, इसलिए हमारा हायर करके ले आया हुकूक जो, इसलिए उसे पढ़ेगा। Psalm 28:7 और इसका बाद में Hebrew chapter 12 verse 11 और 1 Timothy chapter 3 verse 13, ये तीनों तो पढ़ने के लिए को हम चलाता है। तो थिन आए थे लबु सोमनी लगे चांग सगी, लबु सोमनी लगे चांग सगी पका जिन पन पिन ए होई दम ताई किन अमा कता सने पका जिन पन पिन ए किपा स ए किपा थनो मिन अमा कबा चोजे तिमोथी थोटखत बुंगथुम चांग सोम लथुम, तिमोथी थोटखत बुंगथुम चांग सोम लथुम इजे इनमिति ले फत्ता तचकिन बॉल मी होदिन मुनफा अकिसिम दोन Krista Jesu sunga ta san thudola hang ta in apang ngamui, Krista Jesu sunga ta san thudola hang ta in apang ngamui. Hebrew bung som leni jang som lekhat, Hebrew bung som leni jang som lekhat. Ga cha nahi apet ta le lung nup na hi poi klasit nan takigel buve ahin la khunung ting le hita bol gim thu ho ding in hin thin chan na din cham nan ahunga do zin hi ahin la khunung ting le hita bol gim na thu ho ding hin thin chan na din cham nan ahunga do zin hei pathin ne tu thing lopi ta simu bon chawa din phathe bu ri han. Psalm 28 verse 7 में The Lord is my strength and my shield, in him my heart trusts, so I am helped, and my heart exults, and with my song I give thanks to him. 1 Timothy chapter 3 verse 13 में For gain a good standing for themselves and great boldness in the faith that is in Christ Jesus. Hebrew chapter 12 verse 11 में Now discipline always seems painful rather than pleasant at the time, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. May God add his blessing through the readings of his holy word. प्रार्थना करेगा।
दयालु पिता परमेश्वर, तेरा आशीष, तेरा प्रेम से, तेरा शक्ति से हमारा पास्टर रेवरेंड लेटजलम लेंथांग आपसे मदद करके आपका शक्ति से लेके चला है। बहुत समय से 37 इयर्स तक पास्टर का काम करके पेंशन तक आपका शक्ति, आपका महिमा, आपका सुंदरता, आपका प्रेम हम लोग मिला है बोल के हम खुशी का बात जनाता है। दयालु पिता परमेश्वर, इस समय में आपका वचन, आपका शक्ति बोलने के लिए हम प्यार करता है। हमारा साथ में रह के जितना आने वाला लोग उनका पास में हम लोग का साथ में तेरा वचन फिर भी आप बोलने के लिए हम विनती करता है। ये छोटा सा विनती उधर करने वाला परमेश्वर का नाम से मांगता है। हम लोग का रेवरेंड लेटजलम लेंथांग और रेवरेंड लने थंगराम खोल कैसा पास्टर बना, बहुत ताजुब का बात है। हम लोग आइजोल एटीसी में दुखने के समय में हम लोग का बहुत आगे में पुडाबित लोग भी पढ़ा है। उन लोग कैसा गया है तो आप लोग मालूम होगा, वो भी मालूम होगा। हम लोग जाने के समय में से यार इसके चोंगलोई तो थोड़ा सीनियर हो गया है। कॉलेज का ताल भी मालूम हो गया, कैसा चलेगा, कैसा करेगा, कैसा नहीं करेगा। भाषा भी, मिजो भाषा भी कितना तो सीख लिया होगा। तो हम लोग का थोड़ा फुटानी कमाती होती है। तो हम लोग दोनों 1983 जून में हम लोग दुखा। हम लोग दुखने के समय में हम लोग का चेहरा, हम लोग का लाइफस्टाइल, हम लोग का ड्रेस, ये सब आप लोग मालूम होने से तो कैसा पास्टर बना हो आप लोग को। हमारा चूल तो इतना लंबा है और हमारा नीचे का हमारा 10 to 28 इंची। राजेश खाना लोग थोड़ा पॉपुलर होने का समय का स्टाइल है। तो हम लोग ऐसा करके हम लोग आइजोल में गए। तो मिजोल लोग से हम लोग को देख के बहुत ताजुब लगा। अभी तक भी ये फोटो जो आज तक भी हम अच्छा से रखा, जैसा सोना, जैसा गोल्ड का अभी तक हम अच्छा से हमारा मोबाइल में भी रखा। बाद में आप लोग देखने का दिल होने से आप लोग देख सकता कहाँ से आया हो, बड़ो जंगल से आया न क्या, ऐसा मत सोचेगा। ऐसा मत पास्टर कैसा बना ताजुब लगा। पर हम लोग का जैसा विषय कमाते हैं, द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। परमेश्वर का शक्ति नहीं होता रहा तो हम लोग पास्टर नहीं बनता। तो ऐसा में हम लोग दुखा तो भाषा भी नहीं सकता है। एक बार तो हम अपने लोगों से देखता है, मिजो लोग से हम लोग को देखता तो ताजुब लग गया होगा। लेटलम तो थोड़ा कपड़ा उपड़ा भी थोड़ा अच्छा से रिजाई भी लेके गया भी होगा। हम तो इधर से हाफलों से गया, जाने का तेरी में भी डॉक्टर रेना का बाप RK बोलता रोइचोंग फूपा, और इधर से बस स्टेशन तक में हमको पहुंचाया। बस स्टेशन के बाद में तो एक तो मिजो सिपाही है, उसका साथ हम गया। लेटलम लोग से वो कब गया कब नहीं गया, आजकल का समय कमाती नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, टेलीफोन भी नहीं है। उन लोग तो पास्टर गंगे से पहुंचाया है। तो हम तो ऐसा मिजो सिपाही, एक तो पुलिस का पीछे हम गया। तो आदमी लोग को हमको देखता है, आइजोल पहुंचा तो ऐसा देख निकल गया।
आप भी बड़ा बड़ा करके देखता कहाँ का जंगली आया हो सोचेगा ना क्या कुछ भी हम नहीं सोचता हम लोग का सिनोक से जाओ बोला तो हम चल गए तो पूरे चौंकुप से बोला है कितना पैसा ले गया आप लोग प्रेसबेटरी से 500 हमको दिया तो जो हम लेके गया बाप रे बाप दूसरा स्टेट में पढ़ने को जाएगा मिजोरम में जाएगा असम से मिजोरम में जाएगा खाली 500 तो लेके गया कैसा अब पहुंचेगा कैसा पहुंचेगा हमको बस्ती आपका मंडली लोगों से कितना दिया नहीं दिया कभी नहीं दिया अब कभी लोग से कितना दिया बोला नहीं दिया बोला उन लोग सब मुर्गिया न किया मुर्गी को तो नहीं मुरा तो हम एटीसी आइजॉल थियोलॉजिकल कॉलेज पहुंचा तो रेवरेंड ललसुन ये ना तो प्रिंसिपल है तो रूम चेक करने को आया रूम बाय रूम में चेक करने को आया हमारा रूम को पहुंचा तो हमारा कपड़ा तो कहा तुम्हारा रजाई तुम्हारा लेप कहा रजाई कहा निजो भाषा भी नहीं है हमेशा अंगुली से दिखाया हम दिखाने वाला तो तिमाशा लोग से कपड़ा बनाता ना पतला पतला करके तो एक ठू लेके गया और एक ठू तो जैसा पहाड़ी लोग हम लोग बनाता चमड़ा का माफी वाला वही ठू लेके गया सफा करके जैसा चमड़ा का माफी सकोट वाला हम लेके गया तो सुबह में तो रिजाई उजाई नहीं है ऐसा करके हम कॉल करके ऐसा रखा तो प्रिंसिपल आया तो बहुत ताजुब लगा अरे 4 साल कैसा कंप्लीट करके जाएगा हो बोला मालूम तो है बोल ही नहीं सकता तो हम चुपचाप उठा ऐसा करके हम लोग BTS करने को गया पास्टर ट्रेनिंग गया आजकल दुनिया में ऐसा उनसे तो बहुत ताजुब पड़ा इतना देरी भी नहीं 1983 ऐसा समय में हम लोग ऐसा करके आधा पकड़ा का माफी हम लोग गया हम लोग का पास्टर जामपाव का लड़का से जामपाव तो निंगोल पा बोला तो निंगोल पा लोग है हम लोग निंगोल पा लोग का माफी हम लोग जाएंगे तो दुनिया मालूम है तो रमदून नॉर्थ लोग से PYF लोग ना दिया हम लोग का लेटनम टू स्पॉन्सर करेगा बोला हम तो एवेंजेलिकल स्टाइपेंड बोल के मिजोरम सिनोड का अंदर में ना किया इससे हमको स्पॉन्सर करा तो रमदून नॉर्थ लोग से हम लोग को बुलाया हम लोग का पास्टर लेटलम फेलोशिप में हम लोग को बुलाया टेस्टिमोनी बोलने के लिए हम लोग दोनों गया तो रमदून में फेलोशिप में ठीक से टेस्टिमोनी बोला कभी भी हम लोग का मुख में मिजो भाषा नहीं निकालने वाला जो टेस्टिमोनी बोलने के लिए बोला तो एकदम तो थादो भाषा मार भाषा मिजो भाषा पूरा सब खिचड़ी मिक्स अप करके टेस्टिमोनी बोलने का शुरू तो उन लोग ऐसा उन लोग देखता नहीं हंसता ऐसा नहीं हंसता हो उन लोग मिजो लोग तो नहीं हंस सकता नहीं सकता नहीं हंसता हम तो पेट दर्द हो गया तो टेस्टिमोनी अच्छा से बोलने का बात में इसका फ्रेंड लेथांग भी आया वो भी टेस्टिमोनी फॉलो करने का हमारा माथा पे एकदम इतना तो हम बोलने का शुरू हो गया रामखल भाषा मिजो भाषा मार भाषा सब मिक्स अप करके हम इतिहास बोलने का शुरू हो गया तो टेस्टिमोनी बोल के खत्म करने का बाद में चाहो पिलाया बाद में तो
कॉलेज तरफ में हम लोग आने का शुरू दोनों पास में हम लोग दुका तो हम लोग तो बात करने आइजोल में भी जितना आदमी लोग मिजो भाषा करने से भी आप लोग हिंदी हम लोग चलाता तो वो भी हंसता बास में हम भी हंसा मिजो लोग से देखता हम लोग क्या हो हम लोग दोनों पगला आधा पगला लोग न क्या बोलेगा न क्या इस समय पे हम लोग बास में तो वो भी हासा हम भी हासा एक दौरत हो गया इस समय पे बीटीएस पढ़ के कैसा खत्म करा कैसा पास करना कैसा पेंशन तक हुआ आप लोग अच्छा से पास्टर बनाए के बियर में प्रेसबिटरी में सिनोड तक में भी मॉडरेटर बना कैसा बना आधा पगला हम भी ताजुब तो एक बार तो हम लोग खाना देने से भी हॉस्टल में खाली बेल का आवाज तो हम लोग मालूम होता सुबह उठने का बेल मारेगा उठेगा और तुराबाद में खाने का बेल फिर मारेगा और शाम तरफ भी खाली बेल का आवाज तो हम लोग सुनते ही रहते बेल मारेगा डिवोशन जाएगा बेल मारेगा खाना में जाएगा बेल मारेगा उठेगा ऐसा मत सिपाही का नाम तो खाना देता है खाना तो भी जैसा ऐसा दूध देगा ऐसा करके दूध देगा इसका ऊपर और नहीं देता तो हम तो जवान है खाना ज्यादा खाने वाला पहाड़ी लोग है तो हम तो ये जो खाना तो इतना शुरू में तो अच्छा नहीं लगा हमारा बोमी लगता बोमी निकल जाता क्यों बोलने से दाल भी एक जगह में रखेगा सब चम्मच पकड़ेगा सब चम्मच पकड़ के उन लोग खाता है उन लोग इतना मीठा मीठा करके खाता हम तो ऐसा देख के एकदम हमारा गिन बोमी लग गया हमारा अच्छा नहीं लगा तो एक बार तो लेटलम से नैया दिन में एकदम हमारा भूख लग गया हो चलो हम खिलाएगा क्या चिंता करता है बोल के स्कूल फुटबॉल में हम लोग गया चार और करा थिंपुई में देते तो हम लोग तो और दूसरा और बोलने नहीं सकता चाह दिया बिस्कुट तो आइटम में सब हम लोग का टुकड़ी में हम लोग को रख दिया हम लोग का सब देखा तो इतना ज्यादा कैसा खाएगा अरे नहीं खाने से फिर झूठा बोलेगा सब फेंकेगा इसलिए हम लोग खाते में जितना आइटम दे सब खत्म कर तो बाद में हमारा पैसा से और नहीं पहुँचता हमसे साथी लगेगा हम बोलने वाला तो हमारा पैसा और नहीं जो भाषा तो और बोल नहीं सकता तो कितना बोला तो इतना बोला तो बहुत ज्यादा हो गया तो उसे उसका पॉकेट में पैसा नहीं होता रहा उस दिन में शर्म खाएगा ना जेल में दुखाएगा इतना तक हम लोग बुद्धू कहाँ से जमोदी कमाती वाला तो पास्टर बना आज में थैंक्स गिविंग सर्विस करा तो बहुत से बहुत खुशी इसलिए हमको बोला या तो नहीं आने का लिए भी हम नहीं मानता हमारा लड़का लोग और लोग मौज जाओ बोलता जाने होगा बोलने से मरेगा अभी तक बिस्ना में तो हम नहीं सुना जाएगा हमको क्या है इस समय भी हम लोग का टेस्टिमोनी तो है और कैसे भी आया न क्या हम थोड़ा देखने का मर्जी है कैसे से एक बार हमको बोला वो तो ज्यादा दमाली करता है जैसा हमारा माफी वो भी दमाली वाला है हम भी दमाली करता है लेकिन जो लोग दमाली बहुत करता है हम लोग डाइजेस्ट करने नहीं सकता ज्यादा से ज्यादा हम लोग दमाली करता है हंसता है फुर्ती है तो जैसे भी थोड़ा अदब हो गया होगा
आज मैं आया तो बहुत खुशी का बात है। एक बार तो नहीं था, रामखोल लोग से अच्छा बात नहीं है ना क्या, रामखोल लोग का भाषा अच्छा बात नहीं है ना क्या, क्या हम लोग को एकदम लॉकडाउन करता, रामखोल लोग को लॉकडाउन करता है, हम लोग गुस्सा हो गया, हंसता है वो, हम गुस्सा हो गया वो हंसता है। क्या बात से बात में तो हम उसका देख के हंसते ही, तो क्या बात से ऐसा बोला, हमको क्यों इतना लॉकडाउन करा, हमारा जात भी आप लॉकडाउन करा हमको, नहीं आप लोग हिंदी तो नहीं बोलने से बहुत अच्छा। हराम में जाओ में जाने से कोई भी अच्छा बात नहीं बोलता है। आप लोग अच्छा है, कैसा है, खाना खाया ना, बाजार कराना, ऐसा नहीं बोलेगा। बोला तो कैसा बोला, आने से भी इसका फ्रेंड से पूछने से भी खराब बात माने जामो, आप लोग में भी खराब बात एकदम आप लोग सुनने नहीं चाहेगा, ऐसा अभी हम लोग बात करता आगे में तो हिंदू का संबंध है, और ज्यादा से ज्यादा कहानी खाता ऐसा वाला आदमी लोग का देश में हम भी आइजोल में गया तो बहुत ताजुब का बात है। द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ बोला, परमेश्वर का शक्ति नहीं होने से हम लोग पास्टर नहीं बन सकता। परमेश्वर का शक्ति, परमेश्वर का मदद, परमेश्वर से हम लोग को ले चला है, इसलिए पेंशन तक हम लोग परमेश्वर का काम कर सका है। इसलिए ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल के भी इससे भी आप लोग हम लोग का टेस्टिमनी सुन के भी मालूम हो जाएगा। तो मलसुम प्रेसबिटरी में भी रेवरेंड एस.के. गंगतेश्वर के तो वो है सेकेंड पास्टर। हम भी हमारा रामखोल का बीच में सबसे फर्स्ट पास्टर है। इस समय भी हम लोग 37 इयर्स तक सर्विस करने सका। एक तो हमारा फ्रेंड रेवरेंड इस्माइल सिरू से असेंबली कमेटी में हम लोग किया, हमको बताया तो एकदम हम लोग एक रात तो हंसते हंसते में बोलता, पास्टर लोग तो क्या बोलेगा, वेतन भी फॉर ग्रेड से भी कमती देता, गवर्नमेंट फॉर ग्रेड लोग से भी कमती वाला वेतन देता, और कंपनी होने का समय में तो हम लोग बहुत डर लगता, कंपनी होने से तो हम लोग बहुत डर लगता, प्रेसबिटरी होने दो, डिस्ट्रिक्ट होने दो, सिनोड होने दो, हम लोग आराम से सूट लगाया, नेकटाई लगाया, ऐसा हम लोग बैठा, ऊपर लोग मेंबर लोग से ठीक से गाली करने से भी हम लोग चुपचाप। पास्टर का काम तो मामूली नहीं, सब तकलीफ हट के हम लोग रिटायर पेंशन तक हम लोग मिला तो बहुत से बहुत खुशी। आज में क्यों थैंक्स गिविंग सर्विस करा, जरूर भी करना है, हम भी सकने से तो जरूर करेगा, हम सोचते ही क्यों बोलने से ऊपर लोग और मेंबर लोग से और गाली नहीं करेगा। जितना गाली करना है 37 इयर्स तक आप लोग गाली कर लिया, अभी तो फ्रीडम हो गया, हम इसे तो पॉलिटिक्स भी खेल सकता है, कौन कौन सकता, इसलिए इतना तक परमेश्वर से हम लोग ले चला है। हम भी सोचता है लेता कब हम लोग का लेंथांग का पीछे पीछे हम जाता है। 83 में दुका, 86 में वो निकला तो प्रोपास्टर बन गया। हम 87 में निकला, हम भी प्रोपास्टर बना, आधा साल में एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रोपास्टर से अपॉइंटमेंट मिला। एक साल का बाद उसका पीछे पीछे हम जाते ही हैं।
सिनोड में भी 2002 में वो मॉडरेटर बना, 2003 में हम मॉडरेटर बना। शादी भी वो हमरा आगे शादी करा 88 में, हम 89 में करा। हम लोग का पास्टर और हम लोग दोनों तो एक साथ जाते रहेगा ना क्या। कौन ऊपर तरफ में पहला जाएगा तो मालूम नहीं है, हम पहला जाएगा ना वो पहला जाएगा तो दूसरा बात ऊपर वाला मालूम है। इसलिए आज में ऐसा करके हम लोग GTH कंप्लीट करके हम लोग किया है। तो इतना तक हम लोग का परमेश्वर से हम लोग को ले चला है। सिनोद में तो भाषा भी किस्म भाषा है बोल के, हम लोग का कचार हिल ट्राइब सिनोद में तो उन लोग जागरी करेगा बोल के कौन से बनाई के ऐसा वाला हिंदी दिया। आप लोग हिंदी नहीं देते रहा तो एक तो थाडो भाषा करेगा, एक तो मार भाषा करेगा, एक तो जेमे करेगा, एक तो काशी करेगा तो जागरा शुरू हो जाएगा। तो ये सब जागरा नहीं करने के लिए मिलजुल के लिए आप लोग हिंदी बनाई दिया। जात भी नहीं है, वही उन लोग का तो एक सोसाइटी है, एक जात है बोलने का बात भी नहीं है। कहाँ भाषा जमा करके हम लोग अच्छा से बात करता, सब्जी किनता, खाना खा सकता, एक साथ मीटिंग कर सकता, एक साथ विचार कर सकता, एक साथ परमेश्वर का काम कर सकता, तो बहुत खुशी का बात है। तो ऐसा करके हम लोग पास्टर बना है। हम भी देख के कैसा करके परमेश्वर से हम लोग को ले चला है। हम लोग पढ़ने का समय में तीन जन आदमी तो एकदम ब्रिलियंट स्टूडेंट है। जौसाम लेना, वनलाल बेना, ललमत सुआना बोल के उन लोग तीन जन तो एकदम टॉप एग्जाम करने से टॉप में जाता है, अच्छा से पास करता है। सुबह में भी नहीं उठता, पैर मारने से भी उन लोग अच्छा से नींद करते ही रहता। एग्जाम करेगा तो एकदम फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास पास कर लेता। हम लोग तो रात में भी पढ़ता, दिन में भी पढ़ता, शाम में भी पढ़ता, सुबह में भी पढ़ता, पढ़ते में भी कोई शुरू पास कर लेता। ऐसा वाला जो पास्टर तक बना। तो तीन जन ब्रिलियंट स्टूडेंट लोगों को हम लोग BTS कंप्लीट नहीं करने का आगे में कॉलेज से एक्सपेल कर लिया। उन लोग का कैरेक्टर ठीक नहीं है बोलते। ये सब देख के आज का विषय द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ। परमेश्वर जो हमारा शक्ति है, हमारा शक्ति जो तो परमेश्वर का वजह से है। बोलने वाला तो बहुत अच्छा लगता है। यदि परमेश्वर से हम लोग को मदद नहीं करता रहा, परमेश्वर का शक्ति नहीं होता रहा, परमेश्वर से हम लोग को नहीं ले चलता रहा, हम लोग पेंशन तक नहीं चलेगा, पास्टर का काम करने नहीं सकेगा। कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट लोग होने से भी हम बीडी करने का समय में भी सक्सेस नहीं होने वाला बहुत ज्यादा है। हम लोग तो फीस भी देने नहीं सकता। शिलोंग में हम पूरा बीडी करने का समय में भी फीस भी हम लोग देने नहीं सकता। इतना तकलीफ होकर भी हम लोग पास्टर का काम करा। तो बड़ो मीटिंग हो, बाद में लोग गाली करेगा। अपना डिस्ट्रिक्ट में गया नहीं गया, ध्यान नहीं गया, कमती गया, सब इनकमती करा, हम लोग जितना आदमी ज्यादा होगा और भी गाली ज्यादा करते हैं। ऐसा समय में भी हम लोग परमेश्वर से ले सकते, कैसा डाइजेस्ट कर सकता है। रेवरेंड इस्माइल किरू से बोलने का माफी, सूट से अच्छा से हम लोग लगाई के आया, नेकटाई उकटाई लगाया। आदमी लोग गाली करने से भी चुपचाप, नहीं मालूम होने का माफी चुपचाप बात भी है।
सब का आग में हम लोग का ऊपर में गिरता है। कभी कभी तो बस्ती वाला मंदिर लोग और हम लोग का बिहार लोग डिस्ट्रिक्ट प्रेसबिटरी लोग भी हम लोग का पास्टर तो बहुत तकलीफ है, चलो मदद करेगा बोलने वाला एक तो भी नहीं होगा। एक बार हम सोमवार में गया, पास्टोरेट में हम सोमवार में गया तो हमारा क्वार्टर में जलाने का लकड़ी है ना नहीं, हम कुछ ख्याल नहीं। तरकारी शाम तरफ में बस्ती वाला लोग झूम में जाएगा, एक आदमी से कुमरा देगा, एक आदमी से सब्जी देगा, दूसरा सब्जी देके हमारा बहुत सब्जी भी ज्यादा। लकड़ी भी कब ले माई लोग से बोक के ले आया। इस समय भी कोई पास्टोरेट में तो हम लोग अच्छा से हम लोग को केयर करता, अच्छा से हम लोग को देखभाल करता। क्यों? परमेश्वर का काम करने वाला है बोल के मदद करता। जेल में जाने से भी चलो पास्टर आप जाएगा तो आपका पीछे हम लोग भी आएगा, इतना भी लोग भी हम लोग का पीछे आ जाता है, हम लोग का साथ चलता है। हम लोग का सुंफीजाम तरफ में हम लोग का मालसूम प्रेसबिटरी में कैसा प्रैक्टिस करा तो मालूम नहीं है। हमारा रामखोल भाषा से बोलता है, हम बीटीएस पढ़ने का समय में भी उन लोग बोलता है Lenthang खा मंगो चंगरंगा पास्टर ट्रेनिंग अफेया निजुओ थी लाइकिनो हिंग। हाँ दो भाषा से कैसा बोलेगा आप लोग ट्रांसलेट करने का भी कोशिश करो तो। आदम बुरा है कहाँ पास्टर बनेगा तो बोलता सब, मदद करेगा बोलने वाला कोई नहीं है, सब ठंडारा। जब निकलने का अच्छा पास्टर का काम भी करो, बाइबल ट्रांसलेशन का काम भी करो, शिलोंग में जाओ बाइबल भी ट्रांसलेट करो, ऐसा ऑर्डर करने का तो सब एक्सपर्ट है। लेकिन कभी कभी तो हमारा बहुत जो सोन गौर है, कभी तो हवा से खराब करा, चलो ना पास्टर का गौर तो एकदम खराब हो गया, रिपेयरिंग करेगा हो बोलने वाला तो नहीं है। ऐसा में भी हम लोग का लाइफ स्टाइल, हम लोग का स्टाइल है, हम लोग का पहाड़ी का नियम, पहाड़ी का स्टाइल है। इतना वेतन कमती है, लड़का बच्चा लोग भी कैसा पाला, चलो ना हम लोग मदद करेगा, ये भी परमेश्वर का काम है। हम लोग जितना सकता एक दूसरे को मदद करके परमेश्वर का काम करेगा बोलने वाला तो कितना जो होगा हो। हम लोग का मालसूम प्रेसबिटरी का अंदर में भी कमती होता। कभी कभी तो रात में भी हम लोग नींद करने नहीं सकने का समय बहुत ज्यादा है। ऐसा समय में भी परमेश्वर से देखभाल करता है, हम लोग का साथ रहता है। बहुत कमती वेतन तनख्वाह मिलते भी आज तक हम लोग को ले चला है। इसलिए आज का हम लोग का थीम द लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ बोलने का ठीक है। परमेश्वर यदि हम लोग का साथ नहीं रहता, हम लोग को मदद नहीं करता रहा, हम लोग का साथ नहीं चलता रहा, पेंशन तक रिटायर तक पास्टर बनना तो मामूली नहीं। इसलिए उसमें नया पास्टर भी आएगा, कितना तो पढ़ने वाला भी जाते ही रहेगा। ऐसा में भी हम लोग कोशिश करना है, जितना हम लोग से मदद कर सकने वाला तो मदद करने लगता, उन लोग को हेल्प करने का लिए हम लोग कोशिश करने लगेगा। और हम लोग इसका क्वार्टर में क्या है क्या नहीं है सब हम लोग मालूम करने लगेगा। परमेश्वर का काम करके कभी जो हम लोग का औरत बीमार हो के भी, हम लोग का लड़का बच्चा बीमार हो के भी, हम लोग का प्रेसबिटरी का प्रोग्राम, बीएल प्रोग्राम, सीनेट प्रोग्राम होने से हम लोग जाने लगता है। बहुत समय तो आंसू निकल के हम लोग निकल जाता है।
अच्छा से आप लोग बैठा हो बोल के बीमार का समय में अपना औरत अपना लड़का बच्चा लोग बीमार का समय में आप लोग अच्छा से बैठो हमारा प्रोग्राम में हम जाएगा बोलेगा तो मामूली नहीं है। ऐसा समय बहुत हम लोग पार करके आज तक हम लोग पहुंचा। इसलिए हम लोग को सूचना है खाली से परमेश्वर से मदद करेगा, परमेश्वर का शक्ति से चलेगा, ऐसा खाली नहीं है। हम लोग का टीम में भी ऐसा है, हम लोग मदद करने के लिए भी कोशिश करेगा। हम लोग का तिरको लोग होने दो, हम लोग का पास्टर लोग होने दो, जितना सबका हम लोग एक दूसरे को मदद करके परमेश्वर का शक्ति भी मांग के, परमेश्वर का मदद भी हम लोग मांग के परमेश्वर का काम में इससे भी आगे बढ़ने के लिए हम जितना आस में आने वाला लोग उनको हम अनुरोध करता है और विनती करता है। आप लोग अच्छा से सोचना है, परमेश्वर का काम करना तो मामूली नहीं। एक हमारा फ्रेंड से बोला है, हम कभी कभी तो हंसी भी लगता है, गुस्सा भी लगता है। वो क्या बोला है, पास्टर का काम तो बहुत मामूली है, सिंपल है। क्या मामूली है? एक साल में 3 बार जाओ, सक्रमेंट देओ, बपतिस्मा करना कराओ और शादी कराना कराओ, हो गया। आप लोग का वेतन भी बहुत ज्यादा है बोलते हैं। हम लोग कमती है 4 ग्रेड, गवर्नमेंट 4 ग्रेड लोग से भी कमती है बोला, वो तो बहुत ज्यादा है। साल में खाली 3 बार 3 राउंड करेगा तो हो गया बोलता है। सब बोल के तो हम सोच के गुस्सा भी लगता, हंसी भी लगता। जब पास्टर बनेगा तो ना खाली बीएल का काम नहीं है, खाली पास्टर का राउंड करने का खाली उचू नहीं है। ओइठू किताब बनाओ, ओइठू रिव्यू बनाओ, ओइठू बनाओ, एक इतना प्रोग्राम करके हम लोग का औरत लोग से भी डाइवोर्स नहीं कराता हूँ, बहुत खुशी का बात है। बहुत आदमी लोग तो अपना मर्द नहीं होके दूसरा मर्द का पीछे भागने वाला भी बहुत ज्यादा है। ऐसा करके हम लोग का औरत लोग भी सहायता करके तकलीफ उठाई के उन लोग आराम से बोलने सकने वाला तो ताजुब का बात है। परमेश्वर का मदद मिला। हम लोग का लड़का बच्चा लोग भी खाना तो खाने लगता, स्कूल तो पढ़ने लगता, और जो जितना पब्लिक लोग करता है ये सब तो करने लगता। ऐसा तकलीफ समाने भी हम लोग को परमेश्वर से दे चला है, मदद करा है, हम लोग का साथ रहा है। इसलिए आज तक में हम लोग को पेंशन तक, रिटायर तक हम लोग को लेके गया है। इसलिए आज का थीम में द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ एंड माई शील्ड, इन हिम माई हार्ट ट्रस्ट, so I am helped and my heart exalts, and with my song I give thanks to him. परमेश्वर का साथ में हम लोग खुशी का बात जनाना है। इसलिए इतने से हम परमेश्वर का वचन पूरा साफ होने का दिल है। परमेश्वर ने जो बोला है सब के लिए आशीष करे। Special number Nunga Kimdeva Lenthang La Isa Pilgin Tala
kalhun sau na pakai namsal ahi Pastor pa chungchanga ipathu hampi ko naga sei masangin obung chun bisekin ding ki het chun hungho masanglam tuni ipana kina thilpi ding gaga sei khomun sap thu chi chun mi pa lot ling ta nung lam hin mi nu a ume ati in tunia Pastor pension iga alopau Reverend Lenthang nung lama he angai ta aloi nu ku pi ve nem hi uma hin ama jala he tuni ni ko long phata a kim thei hi je chun bo bung chun pi ve nem pastor nu he thilpi man tam ta hi jong le je thilpi hi ngai lut na bung mi ten ka vet sa now kat ahi ki hi tuk chet na dingin pastor nu mama ramjau nun un hi ga ve pe in tin ga sil pe in de lim lo hon bung set nin ga capture tem ho video ke lo kai na ga ki no ma le ko lim lama sate guys I 1777 1777 ani na en upaya pi haulagin Reverend Lenthang sai pi khu phi ko bung menen ga sil pe la khan ti aba ne ho bung ta thaina til pe khat kain plan ti ni umen agi thimen lungsen nen munga te ne nei ga ki tho pe tung upapu khutna ga ki san ding a he en lungsen nen pastor nun takhat nin ga dom tom le ante pastor pat til pe pe lim la ho no poten bỏ tin tôi cái bạn nào mà làm sao để tạo rồi cho nó phải làm là cái vụ là cái có phá chân bên là cái tòa nào sử dụng quả cho sao tôi là thành phố rồi để thành thì làm cái phải WF Song Presbytery Song Pijang TWF Kakipain ko niya lai kinlopi tak muna ya at mga kapanhin. Kahi local PWF sungading kahiin. Loy la bolte so kape za so anong ko bin nang ma chairperson nahin naman te di ATC yung bin aban ba na kaga dole. Ito dati si prinsip ya kung panhin ama sa penin kinlopi ta Hadlan ni ko ay mo sa kapatid ng painungan lang. Tunin ni ko hin kay matam talong hi kasi no min hibang kasi telo dingin hat piti lai ta hin min amang no mo long tam taom na lai ding hi a ha hi nyaw cha king ki hom kan to ko hin ahin halelam sungahin Patem mo nga sa idila, inyaw lang na ko na nakimu, nakihe, mahimi pa, minun nem, misayda mahin. Adin kay ho bang kiho mga kay ni kinagyang penta azong kahidyohin. Azing tiyan kito kiti no nahita so ama no anawa so pia igel nong iubang ati gelahin ko hitahin niya ba ko nagsi home in
เพียงแต่ลอยนูหลงมีพัตตะมีนูเนมตะไออินลำไก่ดิ้งดิ้งอาปะเดียนนัตุนเห็นตินอาโซอาปุเลปูลลในทางอาศัยบางจุนมีนูเนมปะเดียนกินบอลดิ้งอานักกินมองอามาหัวฟางอาณอมจะเห็นตะทีลงกระตักสันนี่เด้ทีนี้อามาเฮไว้ซิออลูยาฮิลายาลงจูละปอลสะฮอทูเลละมาเฮตุยหิมมีอาฮินอามาเฮที่ดังอาฮิปอนปะเดียนtuอาฮินปีมองละฮอลงหันอตุยมองเจงินละสะเทียมตะจงหินละปอลลงอาเบซีอามาลบะเฮเลอันนี้ต่อโซโลบังจะฮิเซียงอาฮินนี่เด้กินบ้านกินกิติหัวละอาลงเฮมินgovernment service ตั้มตะมีบางเป็นสนุบินที่เสียงจงเลยpastor เป็นสนก็อาจจะลบกิติหัวเฮกิขันตะเลยกิขาดตะเห็นเราปีมองกระแสตุนิพานเห็นอากินจงให้อามานักกิโกนะหงบุงมีเตนูเตขังทัดเตนกิงเลยกางสูบอยู่เลยนาวเตนที่โอ้บัดเห็นตัวบางจุนก็เขากับ presbytery ซุ่มไปเห็นมีเป็นสนทานรำเจ้าพาเป็นตอนนั้นจุนจะตุยห่อลงละมาที่ไงตัวหินหัวบุงจุนกันโอ้คนที่ตีจะหินคอยมาตุ้มินลงละที่บอลปีเดียโลหินมาหัวกี่วนหินอันที่โอ้มาจะยงฟังเสียงกันจะหินหิเจทูเลละมาให้กิส่วนปีโอมินอาหุยชุงินอาลาประเทศสาวเทจินอามาเห็นทัวลงเห็นลุงเห็นแต่เห็นอะไรตัวจีนหิเจอาทิตย์เลยอาบานจุนอะไรข้าก็สิบโซอาปุณีทางนั้นก็สิบังจุนอามาเฮรำรุนนอดกำท่านูเตียนเอ็นว่าปีโอเห็นอามาหัวใจแล้วต้องจุนปฏิบัติทางเขาอันนี้จะนูเตียนกำท่านูเตียนจุนอันว่าเห็นขัดเว assembly ครบปีกระเจี๊ยบตอนนั้นจุนอันนี้มีตัวกระเจี๊ยบเห็นปีจ้าลงจุนกาลินดูลังก็อาจีน่าก็วิจิตรเขาละจุนก็อาเวฟ้าอุบินรำพุนนอดเขาอินเขาเบียจุกาละโคนินลงกะเวเตกติดจุนจุนนับตันกลุงที่มาจุนอีปาสตอลเปาไอวะปีเขาอินอินตีจุนประเทศลงจูกระทั่งว่าอินก็มอินเขาอินเขาลงจูเราปีก็เสียลูลก็เสียนี่เจ้จริงแหละอาบ้านจุนpresbytery ที่เห็นหลังเบียร์ที่เห็นหลังอัปเทศนั่นตัวนั่นที่นั่นสมองอาหัวกิเปนั่นหัวจูเซลวาตุนี่อาเฮนั่นตัวพาประเทศนั่นตัวสิอาดัมเซลาหุยตรงอาเป็นส่วนเนี่ยหมอหินเป็นส่วนกิติเจตรงนั้นมีเป็นส่วนมุดเรื่องโลบางอนุปาลงกิมจีตะโลบางเรื่องอมุกาอาจงเบยินคนเล็บตั้มตะนั่นละอาซาเลนาวเตลงประเทศมัลส้มนักขัดเดียตรงนี้ดัมเสียลาหินโพอุยลุงเวลาอามานีลงฮัตตะนั่นแหละก็เอาไปได้แล้วเป็นสมัยลงปตันพนต่อดิ้งตั้มปีประเทศนี้เราก็อีปีน่ะหลายหินทิ้งดิจะหินอามานีลงมุเป็นส่วนนี้ไอ้บางอาชูอินสุงกิมแกอินในปีลงดัมเสียนั่นแหละจะให้แกจะเป็นส่วนนี้ที่ขัดตะหินที่ป่าตะพัดเดน่ะมัลส้มน่ะดองไอ้หินดองกระปุนดอกเห็นเราจงกระปุนดอกเบนโน้มที่อาบ้านเนี่ยมาหินgovernment service มุลดอกให้ปูน LPT จารลงน้ำมัวหินที่จะมีฟังอามาจุนประเทศทุเลละลำจูอาวุธเบสเสียฮิจลำโซอาจนัดเสียฮิจันเกย์อินปุยโฮจหินอาจนัดจุน executive secretary ฮีนัดจุงินจงดิจุงเบลโอมินอาฟังอินดิจุงโคอาเลmigrant di samuna jong tasan lo tam pi baptai se abolin ajan sein akijang nga jong tam pi nang vem ho hin atin le de migrant di salam chan ge jong license so ma kuna ko ni nong na pe do in alo pi mong je ge hi je chu nu te jong hin kasai no mi tam ta hi wa ga ke jong kasai lo di mi dang tam pi jong phat hin man be ing hi je jong kasai ho jong chu jom tam ka tenดัมเสียลาเป็นส่วนจันใหญ่กับมวยปีดับดูเอฟเซียก็อินนั่นแหละจะเป็นตรงเวลก็ติ้วตรงแหละคุ้มแหละอาพาร์ตเนี่ยพูดแต่สิอินอามาจงเป็นส่วนแต่อินอีที่ตรงแหละยังอามาจงเป็นส่วนนี้แต่ยาตัวนี้ขวาฮีก็ไงลูบินก็อีลูบินก็สักแต่เดี๋ยวมันก็คิดป้าปีวินดัมเสียลินอาคุยตรงนี้ที่เวสานาจุดที่แนวใจตรงแหละซูเปอร์มอลว่าเปอร์มอลผู้ฟันนั่นเสียดีหัวจุเบลแนวจากเห็นปีเดียวอันนี้จะ
ที่จูกับท่าเชียร์เพอร์ซอนโนจุนหินซอยเฮลังห้องไปเฮลังเฮลังจูเกย์มาพัดมันจอนเห็นตินเซเคียลเซวาลโอมาเลกินไลดัมมหินอาจอนได้อินไบเบิลจังสามสมนี่ละทุนนะจังขนาดกูนะจังบุกจันเนี่ยก็อาบาปีโนโมเป็นหินเดก็ใกล้จูเกย์หวยจึงไอจึงป่าหินเกย์มากับสัมปูงติจูตัวน่าอิสับเกย์มันหินก็ใกล้จูกหัดนะฮีอามาดิงาหัดนะฮีจึงไอหัวจูสิดิงาไม่หัดนาวทุปีหินฮิจิบานาจมาบานาดิงาจงฮีเกย์หวยจึงจึงป่าก็ใกล้จูอามาน้องสุบิลละบาเฮจึงดิงจงสามนัมเบอร์สมนี่ละทุนนี่ก็อาบาปีอนนี้จันทร์ก็หัดมันหันลังเสกเกย์น้องเดินยังไงจะมุ่งกิจบ่ายมาจะเปลี่ยนที่พัดหาสลายดับโมได้พัดขโมยได้ดินบางดินปัจจุบันพาสตอร์โนและพาสตอร์ฟ้าลุงเสนินสิกบังหูปุงมีเกนอินโลบีตะมันมิจาลาอีกองค์เอเจวินมาสเปนแต่อินปัจจุบันกระทำไปอินฮี PWF ตัว general เลยการข้าโบมิสันโบ PWF อับรันส์อินเนี่ยจะจันทร์ที่ห้องเทนูบินอาเจจุกบอนซาบะเมมบัตทักขัดกะดีบินกำท่าลำสังอาเซลงเทอหิปูอาเจจุกับอีปาสตอร์ปูหินดิจงกำไกเอาอบสุงาปาสตอร์เอหิสุงาฮีมิสันmigrant visa of PWF 10 missionary kapojobin tingle mini ahivin amang hi molnom manipur langa hon aba ahin mang simson hi kehon mute hin pudam sunar hi kaba hin akam kamin lo ne cha kapebin amani ha pan nazale amani to phat zan pi di hai zengin pastor pan der ni ning kuma bong che appointment ka pi o hin ning kuma chun mi Christina kon wat ki bo la chu mi li a hin tu kuma zun kha chana chun mi thum a hi ki ne pastor pan ama put ta mi sagi hi hindu a kuna Christian e so pi je win nu te hin su mil hojin ka gel ovin athil phabol hole anakato hi pathin gama kisan ding banin noi le se na jong hin kei hon mu ten jong kakipa be se je robin thil neu cha hai jong le ka ngai ron nau le thil phabol ama nin tu ni ne ko he jing na ding ti in mission bot lama ko nin jong pastor no le eng chun thil pe neu cha ka go ni hong kanin pon hong ben hul han lang kanin pon hong silpi leo tutile akhil phabol hon kapipa naw besa na tu hong hi mai jin te mani jong ahin ko phat ma wa pati nin som pe in tin phat pipa ni hong pipa mu sa jing te ti tu ka taw naw hi kadin pe nin abani abel lagi ha sa impact kiten in ngai ru ko na tong tuna lang tian kamu to kamin kay hon jong kanu lang no hi reng leader ahin reng tinahi leader ka ki koi jimin ama jong hin tu ni chan ti thei hin ning kuma bo chu mi chung khanin ka se no ahin je chun na pha tam ta kanu lang no hin atong in
ama ho hin sung adon jiwa tiang le mi adam lo ka be no wa ti mang ka bu je wa ti tiang ki pa na kin ho a jong hi ki pa na thil pi ka san do te jiu o hi in ti je hin a in nei no anem chung hin ka pi pa be se o in tiang le aman hi to bang thil pha bol thei chu ho ja ko tham i ti le ka pa sto pau ka no lang pau za la hin aman pha dog hin te do pi ji a loi a bol ho pan pi ngai ko di nga pastor pa hin at luta ho in nei pi to lung kito ta nu pa kito ta hi thon da la hi i ma isu be na lam lama jong hi ama hi alo nga ato ga ko ta pi mo a hin apa hin anu hin ti je chun trong chung lam ki loi kom ho hin ama ho za la hi til pha jong neo cha kan bol do wa lung don pul tho ho jong tamon na dinga til kan bol do ji o hin ting le local PWF lang a jong na ko na hi anu hi kan nu lam no hi man cha phata ong lai hu na bang jinga su mil no hi thonin ji chun tu hin trong chung lam ki loi kom ho hi a membara sim dingin zani de set ka hi min a hin la ki pa na ki na ko na ka mu te ngo le ni them khat bo ni de nga kal jong ka che do te ko ni zani ka ba min tama ni chunga ka ki pa nau til neu cha hi jong le ka vet sa no mo bin nong se te in ka nau chin dim chun tong chun lam ki loi ho khom ho min til pe hi i pastor Paul i pastor no inan inolam no inolam Paul ki pa na thil pi ngai lu na za la ki pi hin man jong ngai lu na za la e ga sa pi son tim chu pa nge hi tuni hin no me zi nu pa chun a zi ka ding ha la lu ko he ti jong me pa pa ti no mo bin hi ti tan ni pa kha man tan te ki pa phát phá lệ phát hồi bị vài bao bì tiền còn đây mình lắm tôi ni cái hồ nó sống presbyterian à và pastor ku anh to na cô na không đi chơi đồ gì hi nó sống presbyterian đi à hi silboy ta khat le a hi lo le ho ta khat cho na hin ama hin asi ma so no ai se su ke ta bin chu le i he them su ke dim do chu ka ta sali nun ne na le thu hat na hi ka la zo hi ama ta bang hi ka che ne ne pe kin wa he le chun ma so presbyterian chu ke hanin ki ama vang patinin ama sanga pati khat ipi ki lu chule mal som presbyterian sunga hi boina le ai le tha sam na le ta hu bai du te ti do hi ta sam na le ta ka nei le ama ke yo he 97 na ko na chungal som presbyterian ko ulu te hi dipugam kai hin o ma chun to manjam ka dumuko hep segi a ki hep ji ai esuko kam kai fan na gel segi su ki pal ji ai chu la ya jong ama hi hunga ente jol thing halang presbytery ko ho chu ahung visit ji hi to hi ai le pati lusin na le lamle no ki tu do tan ai ba ama ho thu gente no ho hi achen na chai chun kisi le phari no ito lu ding wa hi ai la mal song presbyterian ama hi ka ngai lu bin a hi no le ko hol he je mu bin ai la ki bai po na du zu ya chu pension hi ta ji bin mal song presbyterian jong a pension kam sela patin mal som na do na chunga ka ki pa pi ve ti hen na un khat kan sil pi ding hi kadin ta ngala ke ma mil ma la kan sil tha ti hi so ga pun do thai
Letjalam Lenthang हमारे चेयरमैन खुशियार है आज का दिन में हम यहाँ खड़ा हुआ है न्यू डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है बोल के हम यहाँ खड़ा है थोड़ा साबित रहना बहुत खुशी भी है लेकिन बहुत दिल में दुख भी है लेकिन ऐसा समय मिलेगा बोल के में हमने सोचा फिर भी मिला और अच्छा लगा परमेश्वर का हम बहुत खुशी जनाता है हम यहाँ पे हम बोले बोलता हमका रेवरेंड लेंथांग को रिटायर तो हो गया है 24 अगस्त में तो कितना दिन कितना समय तो उसके साथ में हम चलता है फिरता है और दुख और तकलीफ कैसा है हमको मालूम तो है ये सब हम लंबा चौड़ा नहीं बोलेगा फिर भी वो रहने तक में हम जितना तो मालूम है वो पीवाईएफ में आखिर में बहुत अच्छा काम भी करके किया है पीवाईएफ का एक लीडर होकर तो सोफम का लीडर होकर के बाद में वो पासर में गया है उसका हम मालूम है पूरा उसका डिटेल हम नहीं बताएगा सब कितना बोलेगा उसके बाद में पासर होने के बाद में दीपू डिस्ट्रिक्ट में वो काम किया पासर में और उसके बाद सेकेंड में वो आया हुआ पांगोल डिस्ट्रिक्ट उसके बाद में हम पांगोल डिस्ट्रिक्ट का अंडर में हम चेयरमैन उसके बाद में हम रचे हुए में तो हम इतना साल वो दिन काम करके आए कि भी वो बीमार और तकलीफ नहीं होके कोई मुसीबत नहीं होके वो पासर पेंशन तो हो नहीं सकता है क्योंकि कोई पासर तो हम देखा है पासर का जो पासर का काम करते वक्त का समय में पूरा नहीं हुई कि आधा बीस में गुजर जाता है कोई पासर तो कोई बदमाशी तो जाएगी भी कोई किसी पासर तो वो फिर अगर डिस्प्ले में फिर चल जाता है ऐसा वाला पासर भी होता है लेकिन हम लोग का पासर ऐसा ना होकर के सुंदर से अच्छा से हम सब को अंदर से अच्छा काम करके वो विदाई हुई कि अच्छा काम करके वो 37 इयर्स तक पासर काम करके वो रिटायर होने सकता है ये दिन तो ये समय तो परमेश्वर उसके सामने वो उसका पढ़ना उसके घर का परिवार का पढ़ना से आगे बढ़ सकता है और हमारा मान लोग सिर्फ सब ऊपर में उसका पढ़ने से आगे बढ़ सकता है तो इस खुशी में हम लोग का न्यू डिस्ट्रिक्ट का तरफ से हम लोग एक तोहफा देने मांगता है वो तोहफा है हम लोग का न्यू डिस्ट्रिक्ट आगे से भी हम लोग देखते हैं या फिर भी हम लोग बहुत खुश करा है जिसमें लास्ट टाइम में हम लोग का ये आज का दिन है बोलते न्यू डिस्ट्रिक्ट का में तो हम लोग तोहफा जो घर देने मांगता है क्योंकि आगे हम तो पासन में बोला है कोई दिन में कब उठेगा सिर्फ समय देखता है और कोई दिन में समय आसाम समय देखता है बोलने वो तो आपने पूरा पूरी से समय उड़ने से वो बॉडी देगा टाइम हो गया जल्दी उठा बोलने के लिए समय इसको उसको इसलिए हम लोग का दिल का श्री साथ में लेके हम समय इतना तो हम लेगा इतना समय नहीं लगेगा Kia tặng cái mặt là phải để mà lẽ tiền và lẽ tiền xuống họ sẽ hết làm cái này thành thành bằng thứ hai cái này ba lần cái này anh ba hình họ dân lưu thì nó cũng cũng họ sẽ sử dụng không mà sao cho sân cái gọi là cái bà bé xe gì mình bắt bà thì bé xe gì thì cái xin mày thì nối tóc tầm hồ cũng
ก็จะตั้งในเกณฑ์ที่สามเราจะประมาณUniversity College が中級ができは朝から元気だけなあれもকিছু হয় না ঠিক আছে dia harus sumberkan dia semai dari itu bahasa serta kemudian anak anak atum satu segi asal pas bina kita mungkin ini sahaja yang sangat baik nggak sih tidak sih apa sih sebenarnya aja ini apa dulu ini apa dulu mong nom ho bong thale nga hong din kain pha ta ki no je tum bel ko kit tal wa ka hong din je ni je su ke le la ngai jam ta tu me Thangvahna Maicham program lo pi ta ku Letjalam Lenthang anagun he kan heaven har sot pi ta sale na ga wa e no khumwa te le tu ni chan ge ya e kil khau jingwa ka pastor ro idum ta hin laga ulama atona khat ge din retire te jong le pension dong le ato bang khai pile ka ngai cham nau chana ho bungin ei to pe jing deu jong ka ki ne muin ei na to pe nau changa jong ka ki pa nau sangi de se chun ne khat til pe ka nei lo muin loi le gol dang dang jong ko lo bin ke ma sing pe jing ka ting chiro teng chule ka in nei pu ka in nei no ka in nei pi ka in nei pi nei pim ong en lang cái vụ phá thằng pháo trong lôi lại sung mi tên cái tang cái tiền ngàn xe kapan đến ngàn xe đồng duyin cái pa thil pe tu nên có retire chân gia pension chân gia ato na hen bol pe thế cái này phổ biến phone cái sil pe lo din hen cái alien ko wa kaban pe tho ding hen avet sa chu pension hete yong le anato na hi ta sale lagawa eto pe ban zom jing tiu hi alien ko wa mo pu na đây sa na lên ta các bạn bị rõ ai gì cái bà thịt bị các em phản đi bây giờ chôn cái này bị trồng lại cái bao mình thế một bill Masan papa ini ini pati dengan nam uninin kalian kamu yang langsung pergi kamu ngangkain lah pasal tu apa pension ni kalian ni ya ini aku nak dia tinggal hasil zaman ini kipas yang umin ini nak kita umin ini tidak le kipas sanan ewan dong cuma sabon ini program Paling sanan kim neo kat be ko te ti su ka kyo ko yin ka kyo nau sen abang chun ko press ka na len be ka ti u le ka te na du ka do wa ai le suma ko me ti ti ta nan ka yin neo ti no mi wa hi upawon nu te pa te ke mo wa pe mo chu ka pi ti yin ye sen puin secretary potin so yan na in ga ba ti da an ti ka ti pa ai Hô cầm cây đi phụ cầm cây phát pha ấy thì vào cái tiền thằng ấy này unicorn som ni le segi chân ghê pastor kom thung segi chân ghê damseh la monsoon a hin nei ka ja chu dipuam kai in jong ki pa pi ve ya chu pa thil pe leo cha hin pi ding ka ti hin
phát dòng chú chống phát cầm ăn nôm hay thì dòng lệ phát cái nô ta đi chun phát mang lovin đi phù bằng cái in dòng cái pa pi về thì về sản là chun phun phát cái gì nôm về cái mà phát sinh chú tan thế thì phải Sumpizang Churches Fellowship Pastor Pa Sumpizang Churches Fellowship mina hong ding kahin Pastor Pa holam kai na put ko hola yung na pangalam kai ho tahin kung vai Sumpizang kusuma ho bung ho ipan khom na ho si akin ni kolopi ni tahin he ne Sumpizang Churches Fellowship lo bung ho zo ke tahin asunga kipai pura bungwin Inga hele kung som kumle kung sagi pastoran pan ho melsit na pi hela chan nga zo hen ubung mite ho zo sin nom ki pa pi ti ve la ka kondo pin hen azon adingen ka se nom chu kon ka ni ga se ka na ya hele apen son tan I tu me ga ti vin tua he iman pat diu bo tu san se sinot le payment as hama ki man ke boin ka ko na de sin som bia nga ho bung hon ka kinet ki pastor pa hai ong ai tan masanga sun indang dang ho bung dang ho bi long la ho bung ho lu hang te en tua he koi ma sa lu hang dum de lo free ta pa ki na to the ding hi da de sun ho bung ho he ho sung mi hin man phat su ding e hon nong go tin tua ke ho pastor tenni reverend ke hang sing le reverend David ki so bum jang na satta ho gong ka phat som piu ho na lo sia tumanga hen amang ho thim wa le tua he alut hong ki pan ding ti tiga hen di ven de men ting alamani mu pa jong ko tin lengam na to na da no ya na tong hi vin piu tu chan jo as is a service he is in some in ball ding tua he hong kong ta ka tin ko na wa sa ngai du ka te di hitan athu si yo ngai no mun se he ritar pastor ho ki sa ting ne lo ting wa he le bu ka si ngai no ma me te den ho bung ông no bung ho he ho bung dang ho yo ki phat sun ki di ka ne ti vin tu ma sang sang ka ti bangen dang dan le bung kam ta men tin tu hai pa tin thu bo hi ding ta zin Renson nunga he manong patin phun ha singbe se thina ding le patin thoi kai hoi tin di vin tin ka se fellowship chen tin tu bu khat epinomen tinga he le in sung mai sam bu khat te ma tonin personal epinomen dan su adma hiring te to pa Doctor Bhare Abu Al Pain Tuna hi kaya yang pat wa man lo din tu no mo kasam yang le ama ako na ko mong ko ni yang tu let din mo na ma he din dia kumok din tin advisor ni amen asanga present din pa le ama tu din mo na tu tin pia sam advisor dia alam kana ka patin lang kam na to na kum som thing le kum sai na to ta pa to ta men ga mo ti chu cái con ta phải gì có con gì thì có gì chút nhưng nếu thật về cái pháp thu đã sẽ được không bỏ cái sao cho nó cho thằng có một mùa các bạn buồn dân cho những hoạt động cái này nhiều cái chơi dân chịu cả lão đây bằng nhân đông bây giờ trong cả cái côn đây bằng nhân lái bằng cái lẹt hay côn chơi ra thì tu tiên pi ở con nào có cái cả tí về thì được sản là mà labu kat hong la cho những sau phao màu
tại vì bạn sẽ dân mình cái gì hết cái tiếng mai này tôi cái thằng nào cái dòng con đây cái chuẩn tôn sinh viên ở chỗ này cái tên chỗ lên trên họ cũng nói cái bỏ lẽ phải lên tên Pang mula sopite còn đặt bơ pun là khẩu nói chuyện gì lo cầm cái tập pun mà pun là cái vang cái nó là cái à chia cầm cái tiếng họ coi tụ bằng à có mà con là chia do trong cái cái thiết bị lăng à cái bảo tụi nó kén gà đi lạc cái nào mình cái họ ta cái bảo đấy à chia chứ mà cái bảo mô số ấy nó bảo là thì nó tâm thì sung đi ra mi họ chung là pan tu dòng cái xe độ nó mới như chúng tu chơi mình lại gặp cái đằng đằng họ thì cái kiếm đều cái gì cái xe nó pen cho cô nút pin ông xe tan chứ chứ cái nó ta cái gì mà xe chúng ta ngành xe cái tiền thì đằng đằng họ có tiền thằng quan nó chỉ đằng đằng họ em chứ cái xe mà sao xe chứ ngành xe tan cái đấy cái xe độ nó pen cho thì chỉ sống thì đang phục vụ hiện hồ bung tâm thì nó mình alert lắm mà hiện passport pa hiện thì nó không te ai vang nang on tingan na ngayon pati ren nga ma tingan na naboywa mita san kuma ni na tundo pi di pin som tumla sagi sungi akit ana to pi pa atak pi pa tilawa amit pin na tunau zala tunia hi soyat thiyang e ti kamu dien patena nga ipatu kasaybanan sung pizang komite zo se tunga ipatu la puni ani na binga amau sumong mong he pastor tong lai jing zong khat au min kan son zong khat au min je chum kazinuin ko te tu ahi mana sei pa chat na tu hilovin keo in suma punin dong amau mong he so chap kan son zong ana mobin atong jing lai pastor zong au min tiếng lệ anh cái dòng nó mình ama anh là anh hitan hết chung akhan đàn thì cái bài đàn thì anh sung sổ dòng hi phát hiện gia đình lệ nó ngao tàu thì gia đình gia tạ cái sung mình gia thì tạ in sung mình thì cấm độ gia đình lệ nắm pi mình dòng nắm pi cái loại khóm na dòng mình thì aga hi phát hiện sốc tạ family hi thì cấm gia đình anh sung in sumu benin itil kongelen ta kani ni geima bu ti lo tam ki nyong imu do di kata sane aman ki na हम लोग का स्पीकर ने जैसे बोला हम भी उसी तरह इसका पास्टर ऑटोनॉमी का 1986 में बताऊंगा ना 1985 में इसका गोइंग थ्रू हम बढ़ाई के ले दिया उसको बहुत तकलीफ में गिरा दिया हमने तो भी इतना तकलीफ उठा के पास्टर कोई शुरू खत्म करा हमने उसमें पतेल लसेम्पान बातवाई लसेम्पान से बंग कई माह से तन मंसा पतेल कर नहीं ती बंग कई लोग पास्टर अगर जोड़िंग कुम मसंग ताचुन असो पिनु करना गुमांगे ताकत लम्बेर दिमाग को नागले नागला उन ले जोगन थे नो जो से हम से तो साजिन गाब ना ले छुट्टी से पर थीम मोंग मोंग का सही में से तेंग ले तुन जो अपंग जिंग लाई बानाเป็นสังคมที่บ้านว่าไอ้สุงละมาเห็นตาสกมาที่ถูกปีนตั้มตาอันไงสัตว์เราต้องถึงที่ถูกปีนที่ยงธรรมะปฏิเหตุหิกะเบ็ดที่นาละมันใช่คงปีละเว้ยก็ที่เที่ยวกระบอกที่กระเดียนมันงอมันว่าไม่นี่เรียกจนกระเบ็ดหน่อยแหละนักกุ้งยงมันตั้มตาถูกสายะถูกมูลสุตาที่เห็นกระเบ็ดแหละสุดเสียหอดสุดเสียที่มองแกเอง
I hit day in so pizang PCI hồ bung mi tiền cái trắng cái kín lâu pi tạ dễ ní su tạ là thấy mun phát bạc lại phát bạc again là tôi mà neighboring hồ bung ngõ in inside bằng ngõ in cái trắng cái phần như là bị giống như bằng mua cuốn số cái giờ giống như cái phần thuộc là một cái này các bạn kia là mát kia là program community cái này điều hết dunia không sẽ hết bằng mua lon cái bol điều hết phá là bón nó vào cái câu ní biết không đúng xét tên nó bón nó vào chiều lắm xã phong trong là ngày tù đến thằng đó tên thì phá tại chính do một số này này không gây tiền đi leo chuẩn bị cái tàu giờ ngó cái đông đi mua gì cái mà thu hết đi mày gì liệu đấy là cái liệu nằm cái gì bằng cái ngó phát bằng đi họ bằng không cha nó vào cuộc tôi chịu cầm đất thôi ngay chi mà lắm chế cái vào cái hạ sao vào không lại aga đi ra vào cái lá thì nằm cái thắp cái trang mạng sai leo hết thì cái nô bên này gì cái xây cái ông lại thì mình ngay đâu mà nói mua cái nhiên rồi và cái ông sao ra rồi nào bảo là sự bia là về bia ông số phá cái lỗ xó này là bia nhiên hem lòng tiếng lại và mua là số phim này họ mình là chụp phá là việc đi lại cái lỗ mình bắt nằm lâu đi để ra bắt tôi đi làm ra thì cái lúc là tình hình at bangsa man daya itu Fatimah dan Jerman pun hang yang tak di halamannya. Saya tak ni Pak dalam sarung sih. Ada itu kan apa? Anu le apa? Anu ni anu tu le. Ini mah. Ini tadi. Dalam ni kerja lah. Sarung sih. Ada juga uhi, tak saya không cài, saya tak nhớ lại cho nó saya uhi tu ni chan ni apa lagi ni dia ada tu ni kan si kaji ni, kalau kapan long, nampak cinu dah ni, hola ini bawa ni, ada yang mungkin long le, ada long ada si nên là cũng long đi bằng hình long ở đây đi bằng đi thầy còn ở đây chỗ cái gì như này sung thấy lúc cái chúng mình là cái nó còn cho mình pan bằng công mua lòng bò linh bò lòng chúng là chẳng cũng mua in mua gì mua gì mình chẳng chúng đây là cái gì mình bằng mấy mà là tiền của cái nó ăn chúng như gia đình cậu như again thế mà họ lại ấy nó ngay đàn lại ấy sẽ đàn họ thì cái suy nghĩ thành buồn thế ngay lại cứ tất nhiên cái nhau cái nào của mình cũng ấy ngay đàn thế nó sắm ngon say à phút mua nó ấy phải khắp bốn sẽ nó như tất nhiên ấy nó hồ khá lâu thì đến cũng có ngay nữa đấy ở sẽ này sáng nó chú dòng hin tan cái tiền dòng hin bằng mua là ăn cơm rồi rồi muốn thêm đồ làm cái gì phân là đến mà dòng cô làm ăn cơm rồi sẽ là ăn cơm rồi làm lạ rồi mua đồ cái vật cho nên cái bằng hạt chứ mình cũng có năm ăn thôi nên chú dòng hin mình dùng cho mà có bằng cái mình đeo lên sử dụng khắp cuốn bang lepas kau ini kamu ini umpan tapi boleh dia kerja apa dia anda sahaja ada tinggal yang tinggal ni pun ada soalan ni pun ada mahi ketinggal kesahaja orang yang badin dia ni tu ni kuat orang ini mula dia orang tapi ada itu ni dong kata tinggal pun lampai tam tak lah dia le penuh kepala kerja itu penuh bagi sangat layak kerja di nong sekolah pun kesadong sin persiapan nongnya asamin
Kasih na nong asami tuhin kuen kapag di ma kasih tidam kasih teh dia tuhin ko hin so hin bol pi thei bol pi ning ta long filin ta long filin dia ikan filin so tiket so ini macam kami orang kemudian ni dan patina atau anak orang yang bukan elok yang kami ko kan ini ko yang sonlok nak pinong ko pasal asal sah ni ko babang kara ini kenal anu tu selesai dengan soalan lang mungkin dia tu paun ke bukan tak pasal ini bang saya pun ada kenalkan itu ini aku dong le asal kita buat itu kalau ni tadi kat kamu Sa maintaining our organization, chairman so batting for our phone in Uchunga market dinga palsa ni now teni personal lang in kanaw name pi nana to pat na chung thana na uning ki pa sa ka ni de i ra ko ni nei de kasi nung penso pas upalu pin asay to here tuahi na to funding nahi from no easy ha ta na pan funding ka team no min ai de tubanin let ai in ting le to kompi pastor ske gang te ai in itsun punsin so hen lang silpi naga ni tin tu ima pat man jengin te tu kam tu ki sei no min la ya padam ki no ta in pat sau ki la man ko ni ta ni panel thangkin pau pamul panel thangkin pau pamul Kita saya ingin bilang lagi. Apa yang kita lakukan ini, maklum manusia di tempat ini. Kuni ni koi di pagi koi ini, jadi kuni ni koi tahun tak ulang kai ho, dengan ini mula pa. Dengan awal sang jadi mana engkau semua ini masuk penting kerja malah kangai dina kawan penting ini dunia kau ini kita tak jadi kau ini ini buat teman kerja orang tak buat ini dunia kau ini apin na anula pa hitam malay na isang gain sipan na ani sangdam ije again hinlaise ko iman now ni pasahin o tilawang ta sagama kausan na tilawang ba adia agaw kama o satana kita na hin patrenin kapan kijalin ay kejang zomul tunat ahin na jeton ipasa na nang dinatite kawan juga din
Then tuning for agasi do no actually there Thangvahna Maicham what I mean go la tuning for Thangvahna Maicham timano isa hin ka de malale ade in kong isayo kung napanla kanile kingaile material of kena tingali chip program naga uddan hole matala ho kena ile ipano mong kapani tingali material of basic kama hina sambo kung at tingali tunga patinin material ko Let go in the video, he, common video, he did it. As I said, no, he. Then the part, I'll make it in the part, to say, young, to say, then they look at it, the part, hold on. Then, a part, a new tell, they need a then. It's putting it for more swimming for Thangvahna my son, a keeper on Zalin. It was who long the faith in Punpun. There are brought the Anthony Gaten a keeper from that own a citizen from the unknown doing own things. Hard month to come to country, goodbye. Pastor Sakai pa Lihat tung kecuali ini apa ini jadi. Tuna pasar pensan sahih, yang pensan kat ni cuma terlihat macam balding ketiahin. Badan mak tohim na kipan ni seorang kahit yang hello mai ciri. Karena orang nak puasa lagi cun lelui pa lai ciri. Kalau dia boleh dikdat tinggi, ada halal keliangin. Amma tahu kimjeng kan kesih dan wari god video pati. Dan tahu lebang kamang pun itu. Sata kita doa itu kagak pun kerja. Jadi centera chairman president pangin. Siung piang perang gente sama takut koi ma umlo. Amma nihat takuna piang apa dah. Gente sama kin bona si ejen. Amma sil atau ada tak atau hitiga pun aje. Tele kini puja man he pu hiti. Amma hela kapute lam sama je nahi. Kin he pu wa ti ding je Jepang je kasai. Kapute yong le pinju apu dan kumin. Lang sama je pu ni ga sil pe keti pun. To hompi. All kisan jala supi sapa Yesus Kristus tak sanjala to hompi supi hai ti juk nong cha cuma kin ga boleh ketian keti lupi dinga telempi te ga ti mum je pension le Twitter pate cha head kan di ba nong ga tim ki je ki pa to nama jingan nam pu ga sil pe keti National Presbytery PYF. General PYF.
Saperin Pai Biwan Papian Awan Melang Ini Kuhin General Piwa Tayong Pastor Kansen Letjalam Lenthang Ministry Zulmin Kihol Khamin Kung Tigo Bilai Ba Ia Mata Kata Api Nulong Kanelo Covid Man Ini Tim Kun Som Tumna Kun Sugi Waita Ministry na nato na amo sulat nga kipali direct sa mga kiwala kaya sa pipiyong lihat mo kamlo sa hayong lihat kipigas yung nuwin sa pipo kalimento at gata ng nuwin kasi pa ito ang paman niya nga sindol tin kipapi na melti na Itu ngayon melki na filter hi Reverend Letjalam Lenthang Patin kui hoy na jala damseh katar yu kai sinot no la kum som tum le kum sagi tum pastor kin anabol na ako na ken som sangi tomo so te la anum ji ak si pa pi sa na ki he itu tu is Reverend Letjalam Maicham Lâm chuẩn vệ từ dòng này đến xuống đây họ chuẩn bị xuống ngay rồi thì là heo thì nông tâm tại chúng ta cũng mỏ phát gạo mình rồi sẽ có nông民trên cả trên này gọi sẽ nông民pastor họ thì gạo tiền sống sau sau ấy thì ngày nó dùng cái ấu mình đi pastor để làm gì thế lúc gì cái sim phóng phi trong cái phone về đi cái năng cái tổ phóng trong cái phone ấy vào ngày thì bạn đã khát cái gì mà hầm luôn nuôi hòn jala diam pu cái chỉ đàn khát ngày chúng ta khát cái gì một số là mấy pastor là hi han mo pen cái mà hay phân cái vậy này pastor let lăng chỉ thì bảo ra thì bỏ không lên cái đi để sao chỉ chỉ luôn chỉ mỏ này thì chúng ta cũng mình sáng nay là xong nhà chúng kia用thì gia đình phải tên tên sản xuất công nghiệp phát triển thì ban ngày kinh doanh là bỏ lại màu này ông mình cũng phải những cái phát triển mình mấy cái sự kiện mình chỉ mà nói cho dunia ai có bỏ này ai là Bukan dia akan gini kita seperti itu. Apa cukup muka tu, lepas ini sunnah. Ini ngai kau hari. Kalau untuk orang tu, lu sim ni dia itu sim ngai. Kau lu ada je. Tentu sunnah. Kewan kau nak kita kerja. Mai orang sun, memboleh, jika sun kerja tak ada. Milau cal khat wang ini mai. Karena kai bang, dong sal tim hat kilo. Sebab anak kita pi, cina yang orang lang, orang ven lang gak ti yang tu le, orang pun. Jadi kau tu apa nak? Enjoy yang tu. Le kamu yang. Anak ni nak asyik koin, kalau kamu lagi ni. Itu kita orang tak ada hen, kumsom kumni kumsi, itu som ni kita tu kita orang. Ai vàng mòn cộng sòng nó sẽ gì lại đó có tí tại này như chân cái nhìn dòng cũng đã sử dụng cái xe nó mò chứ cũng là đi thang xe bàn họ chứ là xe à nghĩ ngày xe đi cho các hậu ai vàng mình sẽ ba cho quay độ tàn trên thì mà thì bà bị nó chỉ cũng đã sử dụng nên cái nhìn để đi thì những tàn trên thì các nhìn chân bao tầm này
bốn chú ở lại kia có bí ba thiên rồi kỹ năng thì ý bốn thì là cái ý nó chỉ ba mà chú rồi khác cái đấy hình ba chú nhà chú nói có mà sang lâu sau này thì mình đang sang lâu nên nói chung là làm sinh cứu cái do phần đáng tiếc Retired Pastor David Thangvahna. Chairman kita Hakimi gagi dan ambang amalama iman lokal selama hingga cover kini mungkin bukan ke sejong pastor dalam ya bela pension lok behilu zin pension lok dia si dingkati kasi dingin anangai sa nanti amasan speaker ku puni sang Junior cha meeting ga hebe in hivin aman ga se ya hele aga ki senior be se jingin kanung sun ador de amma hi mi ha san rang khon la yong le ka thiam pe te hi nai banga mi ha san ta iching hi kan pan ane thi san nunga yong ma yong tai theology and simahin inusunga abe bana abe di the ko ma inusung din nung hi umahin jingang le aman pathin ata sanin titele hang sannan ni ji koi ha pon ke ni ki po a theology sim dinga mi zo ma chi dinga ma cha um halu de ai ba man ji ko ka bo hi ya ye the ta le asam ta atuna tu ki ngai tong ba pathin hana ki nga ya aman Mizoram mo ma BJ jong sa mo pa sa bana BJ jong JRTS silonga ang sim kinahin ama sinod na moderator no hin executive secretary jong tam ka to manheje kuni thamni Bible le na lamen lang labule na hoje nga jong mikunsu ta le ni asan ta hin yejun Kupi praktikala ni pa ani tu na lo ba yo best friend yo kita banga chu yang te ha sanani ta tunga tapi ha na la ki bo thi na tunga ji ani zon aga de chum na aga ko chu ama sa ga sin pa din no ga ge he po na ji chu adin mun ani he bang din mun yo di bang ta ha de mo na ga ti le I mo na tabanga kila hiba jo cha chu tuna mani pathiranga pathirana sung ahi thonna roof na ahi jin pathir thangba ni lang nu semin suba si te ding hin te penni pin pakipati thonna penin ga kon ga sim ti thonu ga chu tak sikit ni mungkin kat susah yang kedua. Dalam Kristen masa insua puna sehingga apa je yang kita nak elak juga tidungham Joshua le dang on mi somni ho gambe ti dinga sol wa report na ba bang ni nit dan chu ko bang ti ji ma tiu ta bang ni ti apa te ta jing wa ai vi ta bang ta san ji ma ya chu Kristen lo ya ji cha wi de ti ne ku pa dengan te ho te lama pa Aniu ke pa aniu ya ni
adang si wa chu Việt Nam trong để và hồi ngầm chi hiểu các bằng cáiทีมชนเราคิดตัดสังเกตส่วนนี้ตัดสันนั้นเราไม่ลองหุ่นตรงนี้เองเนี่ยเลยจ่ายฟุตบอลเลยว่าหุ่นตรงแต่ที่เลยที่ว่าเหตุเดียวมันจีนชัวร์ปุ่นอะไรชัวร์ป่าสุดท้ายมันพิเศษเลยอายุตัดหลังสังกัดมันดีเดียวน้องเนี่ยกับทีมนี้สักแต่ให้มันเตะเรื่อยปันหัวอย่างที่ว่าเสียตาเป็นทุกคนมีน้องทุกที่เป็นเศรษฐกิจที่ว่ามันน่าไม่ยอมเจนเนี่ยฝั่งนี้รู้จุดแต่หนาตรงนี้ที่ป่าอันนี้รู้จะหนาเหตุแต่ทีนี้มันจะเตะที่อาจจะอยู่ใต้เตียงเลยมันขี่ลงวิวบุกสู้สินอดที่ตัวหนาเนี่ยบัตรมาสติเกตอีหลักที่ตานี้เตียงเลยมีบอกที่เนี่ยสติเกตตัวหัวหยงสู้ตัวชูกระบอกที่เราอยู่อันตันแต่ดังสิ่งว่าประเทศที่ว่าที่ดำเสียลังtu aku ni pusat kipan ibu kan dia lah umji ni aha na le zo je kita belum dia ni selampat tu ni ni ko le wa tu chi na lai ni wa ni dai no ni pusat boleh dia orang ni ni lo ta ko pun mo ko se de ma lam pho ti ni ma tan ni pi tha hin lu tho ha hin min mun le me hin pi le ku thi ta ye pasal pai ये चरमाल पत्नी चना है कोई नहीं अम्मा पत्नी की पता ता ये भी उन्हें उन्होंने अम्मा ने तो आने पत्नी पंडित जी अम्मा ने इन्हें भी दाम सोच पिन जी दिन मोल हम जब पत्नी पत्नी को पे युक्तान जी तो ऐसे फोन तो नहीं但是个他们当地见面过好，我知道，当我比弄的来的。又去了那趟。Jangan pun paling pilih kekipahan, kusai itu tamalin pilih datang ketilah. Inpin kekipak kawin, dengan kipom melompai hawahin, dengan pada tengah puna boncau, minta salam penpin, dunia boleh lamhi, keju dengar tidak apa-apa, dengar terpujian hawahin, dunia pangat apa, ketusan dam nelayan, nangin panen bang ketilah, nangin DJSP tahun ini. Apa jumlah hijau le dunia he, ama kel tu bangga, bukti sama lima tahun ini, ini bin, kuliah dalam teh, kebab di bangmul kolja ngah he, kuliah ni juga siang ini bin, pasal dalam teh orang bin, pasal segi lama ini bin, mini le bukan kami, kuliah jumpa le. Dia tanpa dan datang ini. Apa cun dia tengai sang ngomong itu. Dia lemah honjong, tengai itu. Kalau kemasia timu tu tenjong le, dan yang jilau tu kawa di sini. Sebab acun tu naman pom itu ni lelam petina tu nak. Pasal nak pandang som, segi semua kaya nak saya, anak jawab ini pagi dah. Diorang, pada ini, seihon, seiham tadi, utama tak seihon hendak, Jerman parti le, lam menjadi, seiham tertutin, ini. Buat apa helai sosial pun dah hin, buat cuma yang setan organisasi tampak mungkin piahin, dengan KN piahin, dengan sentimen piahin, dengan kerja polisi orang kena tongkongpan ini orang, mungkin tak, mahmil ini tak, nuhang ditam tiang le, nundam siapa nak tongkong piahin, berarti ini padma
in yang kata sanin yang le lai sung piang hin yo in sung mi ki le in ku in thangin som ba zep kan chiang le yong hin ama hi dam lo hello le building ko ma le ma ko bi tu a kan ne vil ju ting le su le pai angai long le tem cha yong le organization mo lo wa ma chu kana man ju ki yang sudah pun di kunin lumpia chiang sung yo khateng long ka hi ye ti ke hin te la vel le boril lama sung yo yang sung sau sau at mang dong tum kel lo mai ke pat man bi nan si ji yang di ni tin bi le pol ki dang ki nei kun ni sung dunia Pak Bibit sana pun hasil pun itu nuah saya nun pun silpi tin di makan luar yang tin tin mana silpi nuah lah silpi yang tin yang lain sumi dang pun silpi long le lah silpi sau ni lewat anti asal dulu ni dan itu kita akan bantu membaik. Thùng bóng là lại bị bí dòng lệ chỉ riêng cái ngạo mà tạm ý ra thằng thì cho họ thì bù gan này sang thì cái cho cả cho ấy họ thùng cái chạy đi thì cho committee cái bộ nào cái pass cái ngày thì một cái yes chẳng sang anh cũng chúng ta tạo hôm nay thì mà hôm nay nè thì half long hilwa hele sung pizang hallo heza o an kung ga ki gun nang kun nep cham mun ong bu hin a kho mong pang mul lama kile te ding ho chule di pulama kuna hung ho ma ho denga du ga ki gu nga eze cầu thì anh chẳng tin có bao nhiêu tiền tu ni cái quan kinh công nào mà hôm tu mà bắt đi trong số quỷ tấm tạo một trào bình tiếng học một làm biển lăng cùng sai lăng ở đằng đằng aku na thiên để dùng năng mà dùng xin ra là phát phát tiếng khôn na năng mà đi phá sẽ qua thu là họ dùng đi cái pa ta họ cũng người thao và cái pa là cái đồ thế giả luôn nên mình lục cái thằng bên nó còn cái pa thu cái đồ này okay tu pa lên số cái tấm pi chứ còn một pili cũng nôm giang lệ okay không bul là para hong amovin nang man okay chỉ hỏi chuyện nếu lâu đó lâu chỉ điều chú không biết tên nó sẽ đâu gì win cái pa nó thế này và chỉ điều hay okay cái này điều hỏi chú xem cái pa ta này và chỉ ăn hi đầm nó ăn hay à cái pa nó ăn hay à okay pa cho pa tiếng ayong lùng ghé la ngày luna anh đã thả bị thiên địa chuồn là ban thắt núi ở con cật đầu mình thiên lô bị kinh thằng gọi này gọi cái thiên cái tàu nào nó man phát thì vốn lắm chỉ hỏi chú xì nhộng anh muốn chiêu đầm trên chan bụi phun lăng cái kia hôm lại đi cái nhộng hồ lăng hơi kế cha cầm mình from thiên địa nhộng xin nè để thà nó ngày cha anh cũng cất đón để tôi mà các bài đấy tôi sẽ support mình thêm tập nào các thứ gì amen nên lo họ chỗ anh lo chung nè dòng nè dòng chứ nên lo đi họ sẽ chung làm bán được chứ là họ biết bé một cái chui api
น้องก็เลยโดนน้องก็เลยปวดนี่มีโกจะเคยห่อตีเต้ปูเต้ก็ตีเสร็จตีเต้ปูเต้นั่นทีเล่นตักทีพัตตาบอลนี่จะที่ว่านั่นคุณโกนบางเรื่องนี้มาพูดต่างๆแล้วว่าสัตว์เทลว่าเวลาหลังเสียเทลนี่ต่างเกี่ยงเหตุต่ำแรงของมูลไม่เทเห็นยิ่งสมาสัตว์เดิมนะก็ยิ่งความยิ่งต่ำเกี่ยงเหตุtak sehalo dia logina biasa bangun dia lain tu teh kini ada ni dah yang kalau umur ni sang lama orang mungkin Kejang perlu lagi ni kau yang tu teh itu ni kabur pe kejang itu pakai dia ni lah sang sian dan semua pelang pun kiro mak dia Mungkin til pata bol kita jadi ni bang, nama orang ini tu kan orang asal dan, insial dan orang esok kan nama orang kita tu kan, lepas bol kita berarti hasil nano kita nang, teman kacang siapa, kalau kira tu ada kabur doang benda ni jangan untuk siapa. Pun nggak sih ini kecil, pun orang tu kat kat luar sih ini dia pun dia lemah le jual juga kita lagi ho nak tempat dia tiga sama mana tu kau bol dia ni mana tom tu segi tapi mana tu nak damseh ini dia tak ini dia dah Orang atau orang kehormatan, itu kan apa dia tu, dia jadi dia tak atau dia ada dia tu kami sana, dan apa di sana pun dia beli dia lihat kan tapi itu dia ni tak import dia. Yang Letjalam Lenthang Kecil Thangvahna Maicham, kecil jala, kecil kon tapi kecil Thangvahna Lenthang, sebaliknya kehol Thangvahna Maicham, ni sama kita kacau nuan ni kehil dia tu, si beca kape yang kecil le, kalau hon tu tu hewan kalau kon nanti, semua macam le, kehol jang kita lah. Kalau cepat, yang tak yang lepas dan kehil bono menjadi esan kelang dan tema ni malah punya tangka orang ni kapan macam kita ketika Ipa tu sena ini dia part Hallelujah. Còn lấy sự cái không lấy xuống ở trên dung sẽ hình gì mà hát chung luôn thì bao cả chi chính phong mình gan sẽ họ vũ đó là tiếng à chỉ sản phẩm chúng ta yêu hùng cho đâu vậy sao cả gì siêu lâu
pi na tôi ăn nó bỏ sang nó tôi số nên màu ở hình hen lúa hi cái quả thu xây đi ngõ hông đi ngõ cái hin cái hin mi kino cái hin còn cái thum ăn cô là cái gì trên còn cái thum mà sang cái chạy tê đi cái kinh này à cái xe rồi tiền này cái xe nôm nó cái xe gì tập phố मिले का बोल कि हम असरा भी नहीं रहा लेकिन परमेश्वर का इच्छा से ये मेला बहुत बड़ा मेला आप लोगों का वजह से मिला है और पास्टर को भी बहुत अच्छा कहानी सुनाया और निजों का उपभोग ने भी इसलिए परमेश्वर की तरफ धन्यवाद आप लोगों को देता है आप दोनों को पर हम लोग खुश हैं कैसे नोम जो के पाठ हुआ है ये में के जो ही Letjalam पाठ दे दी ही सोम ने खत कही में मणिपुर हुन खत ओ में damseh zen si hi la ka umon ahin achate hi man thei khu khat cha ka po win apa teu dong hi man thei khat cha ka po win het tam ga ja tu ka pu mo hi lin ta ta hi sa ju ding hi le ka la pi Sura la mahin I macha ka hi po win sura kana chen nau hi thing rang ki hi Saturday ke a chen ka hi kapateu hi u chari hi win ama ho kon sun ke ho hi le achate hi som de khat dan ka hung hi win som de khat kai tha ho chu man thei khat sa ka po ve hi ba ne tung hi ho bong lui hon u pho lang ve la ka ho dòng du tài ti nga ka phải gồm xuống pi giang ấy họ cụ cái tê tình ấy họ pi vậy thế thì họ pi và he cái dù hình sát phá lưng thì là rồi ăn lên tập mấy cái này dù he lắm cái họ pastor họ hin Thì là hồ cũng có họ, thì là hồ nó mà lắm cái, thì là ta sao mà lắm cái họ là phong sao mà chung ạ cái bà chủ cái xây dựng này xây dựng hết cho mình Mỹ bằng cái gì bằng mình phát hiện cái mà thì hình akino cái này tại phát cho nó chết rồi đấy cái kino rồi thì phát nó chết một cái bèo tại cái này hết nôm vào hi đấy thì sẽ bay bằng cái hình sẽ bay bằng nó trên phát cái tép băng cái chọn gì vậy tú chân hình bằng mô lên không phát cái tép gì bên cái tép bằng vào cái gì lệ còn tất cả khát trên cái bè là gì còn tất cả gì trên cái bè là gì cái dùng thăm thế này tú chân là hết phát cái tép đi xuống bè là nôm lâu vậy gì chun xây dựng hết tấm tất cả này gì Ame mau là lòng phát sát chú xây dựng cái này cái gì bằng sun phát ông ta lâu gì in cái cốm bằng môi cái cốm xuống pi giang cái hộp pi vào Letjalam jala cái in xuống mà chạy lộ cho anh lên ta cái chân hi Amemang malaki pa thu kasi sa amin na masamurwa ka hundin he man si ji mo hiti siba na chun iwa na masamurwa ka hundin he sompi yang ho nei mo he azo na hong he tamayin tin azi chu upoho thu sĩ hi là sẽ phong kiến dòng là các cụm hi anh là tổng tận chắc dòng nó sẽ mong ra buồn di chuyển cả hùng đình hi
na bon sawa chunga akipa wal ye mu be ka in sung mi te ka bonom na chunga kakipa wal ye mu ti be sana ka ke hat mo ka thong ni nahi ka se nom ki te hi le apa te hi som le khat ka hi vin athigam helun tu hin thum ka om khat pa long hi cha thei ka lu a hi ama hi kum som ko le kum sagi ho kum ho hi tan te ama yong hi cha thei ka lu a hi a cha thei ni chu ka ho mo bin anu te hi khat sa ong ta pun khat le o men a ho mi a chi ba na chin ka cha teu hi ka thei lung sien nin khil therapy Manipur lama pa hukhalam chapa chu amilai pa chu Delhi Parliament House na atongin hilama ke ho kain sum mi teu hi pastor thum ahivin ni hi apen sontan khathina to na lai ahi adang wang hi la din kom pu be This is not head living Kadijin. Subana to he Letjalam he Katapa ahin Apaneo kahin Aneo lightsun who omutehin a pin a pole. The lightsun came out Mahorapona who came out Kahunzi wahin, Letjalam he kahin wahin. Kahomole Letjalam ta ho kun ka ken pi ka kitan ka le lo da hi yin ka che lung si din ko hin mo klinen ti bana cha hi le ni chu Letjalam neu lai a hi ka chen phat sa in si sinot nin appointment a hin pi hin appointment a pi now chunga hai na ding phat na te pi un tu na hai na ding phat cha sin tan hai na ding phat sin na hin ki pa na an kung hi sam hi a hin si min wa ken ka sei nom cha he le Letjalam dingin na pan na thu ba pi nom ka pan e thu tha nom ke him sot in ka te pom ka pan e thu tha na ti ne he jing chu si ti sna chun kum som thum na kum segi na tong dinga appointment na pi hin tu a hi na hin ko a dinga nang le nang appointment na ti bo hi ho thu hin pension om pui government service action pension om officer kai ho ta pension te na chi ki ji ta lo hi ho thu a wang hin hai nong te a ki hat che a ki yong hi pathin thu gil lai pathin e hilin ka ta mo jing a hi wa hi na wa ta mo pu na se na ko na mo pu na ta lo a mi bong nam ma mo pu na din ta se na min na pi sa na li na chuma ki na ma hin Pasam lo fathi lu he la Bible na sin ding na hi thei sana in sung le gam sunga koi te nam he jong le pathin oi hian oi lo hi jong le pathin lem gam na to ding hi na pan ka sei pi nom na hi ade in pathin oi lo ho ko jeng ni hi jong le jeng thum hi jong le Yesu ta sanin gati yong tu thil phat chu dai pathinin hi chu ki kam sung chu phat thei bu le phagau mang tha dim mat na hu do na hi Yesu chi Bible na ha sim ding na tau hat ding ke him nitina sim thei zo se e ho pa wa ki sim si Sula mizo pa wa kisum si Christian pang au ram thar sule tua he numei ten
sasi asu di assembly meeting sasi asu le kha le adang dang sin thei chan he kasim jeng a hin tau na he sasim do ela ni khanna hi som be de ka tau ni chi chu na hon dang na nin dang na hin bol ding chi chi sunga mo ko na fa ta le na hin bol hi si un pi mo ko na nang le nang ni chu pi sam chu ka su ni si si mo ni Enin tu sei pu thang lan nei thang pon khat sai pi pu khat ka se pi dio kan nei ga se pi tun abana PCI pangmol se te mu kila le chen pa mente PCI pangmol hobung hong kon do nei ama kon do na ami del khat ka ga pi hi hobung yo se ga ko dim tu ai nga song ka tu khau nei ke le ti wa hobung yo se ram ka ko di du he tun abana PCI sung pisang hobung abana dijung gam kai dâu tiên là bằng môi cầm cây bằng môi cầm cây tiên lệ đi phù gầm cây đi phù DPC gầm cây abana đi dung hậu bung dâu tiên lệ mai răng đi xa hậu bung mai răng đi xa hậu bung tiếng lệ GPYF ngal song Presbytery GPYF ngal song abana PYF song piyang Yên là KIA là nga làm cái ho bana KNT bana SCF song pisang SCF
Thangvahna PWF Sulpizang local jala Lenthang 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 ngubo Sulpizang Lenthang jala Sulpizang Tongfu nulam ho Lenthang nulam ho chun kipetan tin kasay bang atun rutin hian lang nute kaloi so gol siang in ki phatlam na len ta chukanejin silpha pha nong chu kaga apino men ahin la kasit nan nei hi win lang pathenin phat ma ho e pui zo bin tin kun abana ngal song press pa ke wa phat man san chu tan te su ke uma ala ki ngai dam i kha tu chunga robat pa athusim ti ding ham anato na kin ho ga bor pi ga gol hlang en riu ang sing tulung se te in ama lo yong la anu lung la pi hen lam i ma chakam ni yong la kipa na tilpe nyaw sa hu sam pe le kipa amunte Subana kaga senum chu keni ka kitchen phana chu chi tre ngin e na go phron hi in ama chu a hat mo tan a hong thei te pon a hin la thilpi khat kaga pi nomin pon e hung la pi thei diu ham katipa ave ke wa phat man chan chu tan te upa bulcho along hi abol ding ma hi le ga bon le phan ki upa bul bol de ma kanai ko ke wa chu ka tu pe san di ju kana bol da ni o ke ni pa ka ni ka ko win di ju ma ho ju ma ka bol lun tu ni a ti jong le o bu tin nam so ma om zo si ko gun gam kai di ku gam kai bang mu gam kai le kha kha ni ka vet le ka si khi ham ka vet khi ham di ju gam kai su ma ta pen son a hi 2016 na ko na da dijung gam kai ama khu he dijung gam kai chu chu ta se no men ke la se ne ka ki pa in tu ni a pha pastor Lenthang pension a se chu ka pu ba rang khol ma ma hong e pastor se min jine ya chu rang khol ka pang ki ka ki pa da lagi bawa mau ne, jala singkat, pastor pastor ini rangkol ke mau ke di semua kalau suka rangkol mau na bol deh, anda ket di pati tu pati le,
กันเลยอันนั้นเองกิมิเลยนะที่พวกจงรังที่รังบูชาที่เลยถ้าเราพูดที่บ้านกันเลยอันนั้นที่เลยเราขอที่จะเสียที่หักเลยก็เสียปีเราดีนะที่จะน้ำป่าตรงนี้ตาสุขเด่นนะแต่ที่ป่าเองที่เราตั้งแต่กับผู้ป่าตอนสุนทรนะวนเราส่งเรื่องทางคนจงระมังบอกว่าวนหุยป่าผู้กิลกายาสานกิโลมามิตินมิตังหายpastor sin an thola hin au han ban in lan mi pui han in lan pastor avon tu sin an sam tho basane ti hidu ko mak me a hasin kilom tak punin thang suma khom 5 minute chana khom lom thu rang khol chongin kan si ne aji chu thil ka pe ni wa chu roban no rang khol pun ka ve sam le tu ni rang khol ma hi ta pun da te tem khat rang khol pau hen se ka pu Reverend Lenthang ni moderator kahi lai sun kahi na pa sa man ai hin zihin kaki pa mo mon ka sa jong asin kalung jong alain kalung jong ahangin ama wang government dana sinat kun program na sim sa pension ding appointment letter bi aju pension ding a kisuk sa in han be su di jung ahungin upapu ka pension ding tai di jung ja ha jung ka bi si akuni kaji nu i hol ham ti la kate Rabat pa ko kaloy pa le ka gol pa le ka bu le ka geli kit iza ka moderator hisu di alang sun ka het lo ho ai si in ka het lo ho ai hilin pa ton dang ho ai hil ko ka ti ko kum zakat sin na mar ho bi alang sun moderator na hin message khat su ti mo min ka su sam sai ni di long su moderator han ta abol di ka het ko akipa mo mongin di jung ho bung chun pastor Lenthang chu 24 I was the exam a pension digital dati win yo khom na kanul le ka kam kai pastor chairman bu upadi campaign til khan be bol de e ho bang a pastor pa an kong sim le mai cham sim le sim lo bang la ko di jung pen bu ko i koi di le ti ka ko hun Kin mana au sila roban no jong hong sin roban no kana dai jin pastor pa na jo jin sabo na ne jin dai ka ti pi ma dang chu ye ni ka ki jo tho do ni pastor no ni jong le ma da u te nei ge din pa mai ka sa in asan kin pa ma pastor ha hi asan tu di jung aso presbyteria pu le lam hi thêm le var no kham sien sin dan le kal soi dan ne di la moderator film zoom ini kita terbang kita kilo tak ka ki pa mong in ka sa jong asin tu ni jong sun ka bo jun ap ta sa kon sun ka tu pao bulwan hau bo na ka sun jing le ap thai le bo hati pui ni ka tiu le ka mo nu phal si chu a hai na hu ki sam kin lila se la hu ki khap zo la hospital lai jong le ni jan la bo chu ma ki pa ta ki khop the Pero kita na ko na tulo imo katay din. Again, na jile apo na jile kahipon. Kano sa ano pano sa hung dia no men. At sang siya dala ko kakita no men. Kining sang lo ahay na jung kusi ulo tele. At si din hum ji. Di sun sa no long sun ngai da men to men nei ngai da kun at in. Say ding say pon diktam takaranin ba pastor Lenthang sumanin. Thì bây giờ cái mô hình tiếng lại thì chúng ta ống zin bài cái xe căn chi bằng zin băng cung là kế nga căn chi bằng zin băng cung lại làm tay đồng hóa chân áo ta bụi ô ấy bụi gì mình thì chúng hồ bung chân 27 August chân anh cung nè cha về sim phân bị thế pastor nu da pastor pa hi ka bo win ki pa ta in ka bo win thì pe đâu đi hong ka ti le body temperature suit pon beauty tila kahisa mo la suit pon sangton akoi naman sa tamki ni ti tilo adam ti no kya pa ti til khat ka he in til khani bon no bo lu te ti ham ti le chairman ma ka hi le chairman thu tan ai ti lo be le khat so ti robat pa chu nektai pe la chang sa khop ya ki o din he robat no akeu ti ni na cha te no akeu ti ni be le khat tu ko ti tui adon ting le ni
ma kapau pastor pension na be hetin hetin kapirun tu ni wa pe ding le dan wan kan ni pun di pa tu ne cha nen sei no men no a chu oi na be sen ka lu lo lin kaum thei kun nei ngai do na jem ne tu dong ta ki pa a sei ke sei ba lo te ki ma ngai dam tu te còn ta thung na rồi chỗ còn ta lia cái rồi cái trăm mua là dùng cho nó cái hết liền thì ngay thiên riêng vậy thế cái thì ba chơi là sao pin Bim ke min su ke ko ke min su min no kani le pakai pa ta ta sei phat sang long ta ta ka chunga thil phopol tam ta ho ka min pul do lo ho se jetan pakai ko ko nang ma e ngai da ma le lung se phat te ko na ka chan na ba in bol na ho nang ma lu ki nge hung sang di lu se nge ta ai nang mo ko de kan ngai chen na sunai sa pakai de tam ke ma Ereng pa Jisu Krista sakna haile ei pa ka thiana om puina le kai hoina le thar thianga ko na hoi takhang Reverend Letjalam Lenthang Ministry ko hai chungale Izani ko indang hai ni halai komendung kam na kapung kwalen pung na lai rise bị thì nó đi mình đã không có lại mình giờ mới bị hi tìm là bạn thì đã hết đi vay em làm cái hòm ăn cung mình gặp bố muốn lắm chú lên bè cho lắm mình cũng là bao nhiêu năm phun tổ tiếp mà đây này phát hình đồ là cái phát đây lim kila na chuga ki bol thei la khata ding he photo